Peter Motheletši wa Mutse Community a radio gona fa le go 96 number 3 a ye fema re a leboga ka go rialo moroka jwale re a namela ngwaneshu a ke tšhe sebaka se ke go dumediše semmušo ebile ke go amogele ebile ke tshepe gore o bile letšatši le lebotse a letšatši la labone lokiša makopelwana a ga ntulela gabotse makopelwana a ga ntulela gabotse ga a dule gabotse nke re tle re kweng gore na gabotse batho ba babelwa kae moroka a ke tše sebaka se mmaswi ke tše sebaka se ke go tamiše monna gešo ebile ko go amogelelana go lapitšentše kgolo leo le beputšego tharolo ya mathata moroka a ke go leboge malome ka kapa ke go tamiše a mašweu madume re a amogela a ke go leboge kudu ke dumediša magoši ya gaborena ke ya le dumediša baruti ba porofeta mangaka a setšo ke ya le dumediša balatedi ba bagolo le batheeletši le bathekgi ba radio kgolo ya Mutse Community Radio Station re a letamiša ka dikgokaganyong tša leago balli ba gaborena re a letama mangaka a gaborena a setšo ba porofeta baruti re a letamiša magagešo a re swarišaneng re berekišaneng re thušaneng ka mokgwa re ka kgonang ka gona magagešo kgweding ye botse ya batho ba bomme le bona re a batama re tšweleng pele re ba hlompheng ska kry-a bomme ba tlaišwa ke rena baetapele ba tlaiša ke batho ba ba swanetšeng go llela go bona bomme kgweding ya lena e botse banna re le teketleng ka yona le seke la tlaišiwa le beng le bophelo bo bokaone batswadi baka le kae aowa nna re gona ke ba gamang olai le tšwa ka nokaneng allright ba gama baso ke malome ka kapa ka mo o tla lefa melao ya kgašo ya a ke go leboge moroka ebile ke dumediše le bagama baso tšwa lefaseng la nokaneng ke leetonyana moroka ke leetonyana ke kua thoko tšela tša bomma metlha ke boraputukwane bo ka tšibane gona kua ba gešo bagama baso ke ka pitšentše kgolo ka mo ke gona go Mutse Community Radio re a le dumediša ebile re a le amogela ebile re leboge ge le kgonne go fihla le kgonne go tseba gore motho gore a hwetše thušo ke gore o swanetše a goelele ke moka ga a goelela go be le ba batla mo kwang ka mo pitšentše kgolo magagešo e le ngaka moremi ngaka ya setšo o mo go tla go kwa mathata a lena a nnete ao e lego gore le tlaišega godimo ga ona ebile le tloga le nyaka thušo godimo ga ona se re se kgopelago mo ke hlomphano ka fa re apeše mpolelo ge re bolela re se ke ra bitša dingaka ka maina ra bitša baporofeta ka maina ra bitša dikereke ka maina re se ke ra tsenana ka ganong ge e ka ba go tla fihla nako ya gore go khuthumale wa nyakang go bolela o no emiša letsogo ke moka re tlabe re mo lebeletše ra mo šupa gore a kgone go bolela ke moka gore re tle re kgone go fana sebaka ga botse polelo re a eapeša ba gešo re se ke ra ntšha mantšo ao a lomelago ko tsebeng ya motheeletše gae polelo re no e bea gabotse e hlape ka baka la re seyalemoya se ke seyalemoya se e leng gore se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme dilo ka moka ga tšona tše di bolelwang ka mo e swanetše e be tše e leng gore di tla re ge di fihla tsebeng ya oe o mogolo tša fihla gabotse tsebeng ya o monnyane tša fihla gabotse re a leboga ka gore yalo se sengwe gape ge re botšišwa dipotšišo ba gešo re arabeng ntho re e botšišwang re se ke ra botšiša potšišo o mongwe a arabela go ya kua wa kry a sa arabe ntho re e nyakang se segologologologolo se re se kgopelang go balli ka moka ba batlang mo pitšentše kgolo magagešo ke nnete fela tafoleng e ka ba bohloko ga kakang e ka ješa dihlong ga kakang e fela ke yona e re inyakang ka baka la gore ke yona ye e tlang go dia gore mogala bo ke a tla tsebe gore ga e ya go le thuša o le thuša godimo gaeng a kere wa tseba re ge o ka re o ya ngakeng ya sekgowa wa fihla kua wa re kopa ke tlhogo mara wena o tseba gore o bolaya ke maoto ngaka e tlo go alafa maoto tlhogo ya tšwela pele ya opa
mara ge o fitlha ngakeng o re kopa ke tlhogo o bolela nnete ba alafa tlhogo ke moka wa khutša jwale re tlo tsena go titsebišeng ga lena ke tlo thoma ka kgaetšedi ya ka mola a no titsebiša re ke ena mang o tswa kae ke moka kgaetšedi ya ka latele ka fa pele re ka tle ra tsena ditabeng Thobela le kae a re gona re gona le kae bona ba bolelang ke Martha Mabaso tswa lefatshe la Nokaneng o ya kgaetšedi nna ke ba hape ke dumedisa nna ke Thato Mabaso o tswang Nokaneng eo a re a leboga ke moka morokankeke ba bapalle Ntwane pele re tsena ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motšhiyeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batšhiyeletši re a leboga kgaetšedi tšaka le ka napela a tsena ditabeng nna ke tlile ka mabapi a ko hae like o na le dilo ko jarateng ene o na le dilo ko jarateng ga a robale ko like ene o na le diphoofolo dikatse di wetlhalogana dilo tse kore like a re tso ke tsa ko kae bjang ka re di se re biditse motho or a tlo bereka okay sharp after bereka still lo tse di sentsa le teng ene ka montlong e kholo ke fela ke bona moriti wa selo se sentse se phafo ka re sa tshaba e se le ke ngwalla mo ka rawo mo se re biditse motho re go tla ba kaone selo se sona ntho le bonang le bona selo sa mohuta mamama na last la bofelo ke bona tlile ka re ke phofolong ya o tshosa mo ene se mo e lebella ke motho wa monna ke mmele ko wa monna mara mo ke ntong wa o tshosa o ka re tshweni o ka re katse o ka re noga o ka reng e nyakile go swana le eng ntshweo ko like ya tshosa se se o ka re ka e hlalosa ka mo nna ke rata go bolela nna ntho since ko hae ba e bolela so ke motho o bontšhiwane nna ntho nkile ka e bona nthoela e kgone go fetoga moshimane e kgone go fetoga ntate o mogolo batswadi ke tlo gopela gore ka kua ke tsore ba tshogile goba mathata a bona keng kgaetšedi yaka thomang ditaba ga botse mo le thomileng go tlabega gona le tsona le seke la topa mo la topa mo go tloga mo mathata a ga Mabaso a thomileng gona a tšeeng gona mo letleng le ona ga botse nna selo se he ke se bona selo se sa maratime se tla o ka re ke moriti wa teng ko montsho gore wa e lebella ka tlhoafalo ya nyamela e le dirang ntwe sese nna ntshwarisa sa ateletše like ke robetse kgone utlwa like o ka re ya gore ke utlwa footstepnyana se kganyana mo utlwa ka re like selo sa o hatelela e le dirang nna le nna intira se hateledi heita fela a ite phepe ka mebele ya lena a e fetoge molekani mo go lena e tlo e fetoga re kgopela ditaba re di ko go lena le seke la tšhaba go bolela ene ya ira yona batho ba ga Mabaso maybe ba tshogile a ra tshoga nna ke rata go bolela wena o nyako bolela nna ke na le tshogo problem nna ke kgopela go bolela nna ntwe e thomile ntwe e le molekane ne since ke tsena kereke ya apostolo ke apara motlamo ke robala ka tuku e tshweu gone beno he itla ira sa hateledi ebe ne ke rapele e tšhabe mara ye le tshwenyang kudu ntle le nto ke eng gape ye nngwe ba ga Mabaso re fe ke yona o na le tshwenyo ke yona o na le tshwenyo o ka re papadimo batswadi o na le tshwenyo nke re le thušeng o na le
a re le thušeng re mmerekong a kere motho and re leng mmerekong a ra dumelela lena gore le tle mo because go sene batho ba e leng gore ga ba gona gore ba tlatla re gopela le re jeng serious and re gopela re le jeng le motheletši kua ga e serious ge ke le wa ga maubane ka kua ga maubane ke go ne le mathata a ga maubane ke a tseba gore a thomile kae e le ge go diragala eng motlho mongwe a ka be a hlotse ke eng re gopela gore go tloga mo le thomileng go bona gore ka mo gae mathata a gona a thomile kae go diragalang eng ene a thoma jwang a tla jwang go fitla le gono. Okay, sorry. Na mamaka o re ka nako le yona thomo ba makoti ha mabaso ntwe ene irahala ona ka mokho ke ntwa gale e mamaka e tlhalosa a re ngwana ka motšing ke sa nyala ka mona ntse go le gore go bjago le tlo šala nna morago ne lena le šale nna morago ya le bušiša gore le tlo nkore ke ya kae mama re a thoma bjalo kua ga mabaso ka lapeng le la o dula ga geno ga ga bommago goba ka Gaetso. alright lapa le leneng le bothata kudu ke le lefe ke la geno goba ke la ga Ke la bommago ko hae ke la geno o ke eng le wena ke la se bona go hae alright ka malapeng la geno le bolokile batho ba ba kae ne ke hola ra molwaka alright ene se bona ba bolokile like nako ba setse ba sa nna boragadi ya ka ba setse ba sa nna alright a re dire so le bolokile batho ba bantšhi akere mo gare ga batho ba mahua lehule le le tlabileng ke le lefe ke la butaka go diragetseng ka lehule a bute a butaka ba motheletse poison sebakwa no ne le tsa poison mo bjaleng ba le ko jwaleng alright ka morago ga lehule a bute ke eng se se tlileng ka gare ga lapa sa go le makatša le a molora a bute le bonang la re molora re bona teo le lora a dirang like a tla mo rena wa tla mo e le gore motho tsoko la re mo kry-ile ka January a tlo bereka a mo robatsa ra se tlhole o igala re molora alright ge le šala le roba tša buti o be a le tshwenya o be a le tshwenya jwang kore like dilo di sa last tongwe lengwe ke eng e be e sa last dijo le bupi alright okay after mo robatsa re sa mmona ka mokhola and then lapa le le šetše le wena sese ko wena o mogolo go bjale mama ka ke mzalwane o ke ela rometseng a re bana ba ka khopelo tsamaye mama o tsena kereke ya ye bazalwane itseng yena ka se kgone go tla tumelwa ya modumele Alright, mara gore motho a tla tlo bereka gana bothata ana bothata papa ka ke a ra wa bana ba ka tsamayang ka khutso wena ka se kgone go tla bothata bo le leng ka gare ga bona ne mama o ka gare ga tumelo itseng swanetse re tlhomphe tumelo ya mama ntho nna ke nyakang go ikwešiša lena le bana ka gare ga lapa go swanetse go be di-party go be manyalo go be bose go bontšhe gore go na le bophelo ana lena le tsefela ke eng jwale ka ge le bana ba ka kua ga mabaso a re tsefele ke selo because of a re lokele ke selo a re kry mebereko alright ke kule wena re o tsena kereke tsoko le wena wena se se o lokela ke eng o sa le moswa kudu mo ileng gore o ka napa wa nore jwale gona tša bophelo di mpaletse nna no ke dithekisetsa ke rekisa nthong butle ke a rekisa for custom alright gore ke itirele dilo because ke na le bana babedi le rumile ke batswadi akere batswadi ba re moremi a le thushe kang a thusa ka ko hae situation e leng kwa ka botse le nyaka moremi a tla le thushe ka go tlosha thokolosi e leng ka gae ntongwe lengwe boele o itse ke ebe normal go phela tshwana le batho ba bang alright le nyaka re no tlosha thokolosi e fela and then le kgone go loka e kgone go loka alright
go lebeletse lapa lela la geno le thomile go senyeganeng sese wena o mogolo go ne tšeo ka di tsebang cause nna mama ka ore from a thoma go nna ka mo e ba makoti ne o ntse go le ona ka mokgo thokolosi e ntse e le gona ke mola ke botsisitse gore lapa le ke la mmago le papago goba lapa le ke la gabo papago na ke la papa ke la papa spona ke last born ya boragadi ba tswa ditene ba sala papa o ka mola ga botse go bolokilwe tate mogolo wa lena fela le ngwana motei wa papago lena ba boragadi ba tšo bolokela malapeng a bona nka o botsamaya ka moo ka re ne go sa le ba bannyane alright le ya kwala bana besho ke nagana gore ka mo malome ka kapa re tlo iruma ka pela ra tsentšha ba le ba bangwe kudu ka mo ge ke ba thieditše ba lla ka thokolosi fela re sana le bothata ba rena le rena e tla nnatso nna ke na le bothata ntate moremi ne ke na le bana ba babedi ke a ba belega bana ba no didimala dula stele mo stulong sorry dula stele mo stulong o dule microphone o bolelle mo microphone ke bele wa mathomo ka 2018 a tlhokofala nana le 4 months ka 2022 le yena still a tlhokofala a ba lwala ba re bana ba ba tlhokofala ba na le go fetša go belega fela ao ke ba belega o mathomo nana le 4 months o wa bedi o nana le 6 weeks ba no homola a ba lwale a ba re ba no homola like ba re o ile ba no be ile ngwana o mo ba ditse ho tswa mo lebella ngwana aowa alright ene se ke na le ngwana mshimane o timela ke diaparo go diaparo di a timela so now and then a ritso di a kae last go betse letso ko sekolong after letso mo da sa re tla check up go sepetlela sa memetlhake e ba maoto o fisa ke ketlela metsi a ritso botlhatsa ke sesi wa tseba gore ke enne lapa lela la bolena le na le mathata wa e bona fela ka lebaka la ge batswadi ba le ka gare ga ditumelo tše di itseng ke kwešiša gore le bona re swanetše re hlomphe tumelo tša bona se re swanetše re se dumele ke ge ba le dumeletše lena gore letle keno ene ba re ga ba gane ka lapa ge ile gore go a kgonagala ka gare ga lapa re ka tla ra bereka akere lapa ka bolona le na le dira wena ka bowena o na le dira tše di go šetše morago ge o le mosadi o gatlhana le monna wa gago o na le manaba a gage wena o ne manaba a gage manaba la ga a gatlhana a ketimela godimo ga bana ge ba kry-a le se la šireletša bana ba lena go ba bonolo go bona gore ba direng ba tšee masea modimo a sena go molato wa ikwešiša so ngwana wa lesea a no robala fela ga no robala fela ene ge o ka bona o e ba le bana ba berekela go tlhokofala ka go latelana e ba bothata ka lebaka la gore batho ba ga borena ba kgona go tsoša ngwana o motee gore o ga fetša go robala bitšeo o ga fetša go robala bitšeo o ga fetša go robala bitšeo wa mmona ngwana wa gago a hlagelang ke dikotsi ka gona o na le bothata batho ba bantši ge ba fetša go hlokofalela ke bana a ba hlapiše bana ba bang ba ba leng gona ka mogare ga lapa ba ba tlogela ka leswiswi la makhu a bang gona a bana ba bo bona and then go ba bonolo go batho ba ba bošego gore ba kgone go berekiša bana ba le ba robetšeng go kry-a ba go bane ba ka gare ga leswiswi leno ba ikwešiša so go bohlokwa gore ka gare ga lapa ga go ka ba le lehu la ngwana o motee wa borena re hlape gore le ge ba ka re ba leka go berekiša ba kry-ile gore se ba nyakang gore bo a se dire a palele ko go ka se dira wa ikwešiša bana ba ka moka ba robetšeng ba gago le dirileng le ba roba dišitše goba ka ge ka gae go le batho ba dikereke leno bitša yena motho tsoko o ne a tlile ka january ile a ra phetha taelo eo mara le bona la le se la kgotsofalela mothotsoko o gantši yena ge le bolela le yena o re ba di bone jwang yena mna bone gore yena o feditse a ke re mama re kgona go nyaka ngaka ne and then ge re nyakile ngaka ya bereka go bohlokwa go botša ngaka gore ngaka o berekile mara a re robale na le pelaelo e solosoloso e le mmotša o reng yena o re aowa o tla loka le ile la tloga la boela go yena gape ne re fela re mfounela ra go tlo loka alright
ene e nngwe ya ka kore mathata a ka kore ke na le pain ka mmaleng ko like kutlwa botlhoko e nka re ba le ka dimpa o ka re na le something sa move ka mmaleng ene ke na le tlhonyane nngwe ya nkopa ka re nka petha ka nteo ka tlhofase tlhogo e tlo go opa mama ntle le boloi o ne stress a gone motho a ka amogelang mathata maka a wena o neng le ona a no re o tla dula le ona go tla loka go tlhokofalela ke ngwana o se ka tseba gore go tlile jwang ke bolwetse gobane o ne dipotsišo tša ka mehla le ka mehla tše o sa kry-eng dikarabo tša gona so go bohlokwa gore o consulte o kry-e gore na ntho e tlile jwang o tlo o kgone go fola wa ikwešiša kgopolo e nyaka gore ge e dipotsiša se sengwe e kry-e karabo mara go o ka kry-e o dipotsiša dilo mara o sa kry-e dikarabo o thoma go ba le stress and stress se thoma go dirang se kgona go gobatša mmele ka bona mmele wa lapa gore ke robale ya so tlhogo ye e re ka enyakišiša gabotse o tlo kry-e le gore no a go boloi a ikhutše kgopolo wa gago e balabaletše ruri and-e a gone gore o seke wa balabala o tlhokofalela ke bana teng yeng re swanetse re e lebelele ngwana ba kgona go mo gobatša a sa le ka teng ya mmage ka re mohuba o wa ya so re swanetse re lebelele gore bana ba gore ba tla ba šale ba robala go tlile jwang wa ikwešiša that's why ge re re motho ge a e phepela o swanetse go dula ka go itota wa ikwešiša so yeo se ke a tshwenyega ke tlo go lebelela teng ye tlhogo ye le gona re tla e lebelela and then re bone gore gabotse bana ba le ba bangwe ba le ba speech jwang fela ye nna ke nyakang go go botša yona mathata a ka moka gore re tle re ya kgone re swanetse gore re tle re kopane le batswadi ba gago amen gobane mathata go ne le kgonagalo ya gore a tsene ka gare ga lapa ge mama a etla ka gare ga lapa lela lapa le e leng gore ke la gabo mošalalapeng le ne le bothata ke lapa la batho and lapa la batho o le kry-a le ne le mokgao wa gona and ge wena o tsena ka mo legare ga lapa le la go na le mekgao and ge mme a le dikerekeng tsoko papa a le kerekeng tsoko go thoma go ba bothata why ka gare ga lapa a go nyakege tumelo tše ntši gobane ge go etla tumelo tše ntši go thoma go tsoga tlhakatlhakano le ka gare ga sedimo sa lapa leo ba ikwešiša so ye e tlo nyaka gore ke dule fase le bo mama gago nna ke ngaka ya setšo mmereko wa ka ke go bereka go hlomolola motlwa mo go ba bang gomme motho ge e le gore ke mokereke a kgona go tsena kereke a tekela kerekeng ka mokgo go swanetšeng ka go akere nna nka sere ke tlo go bereka le ebile o bontšha le morago ka mehla le ka mehla le ka mehla nna mmereko wa ka ke go alafa mo go ba bang ke go tloša se se tshwenyang then motho a kgona go tsena kereke akere so ka go gare ga lapa a go nyake ge wa yeng kerekeng ye wa ye kerekeng ye wa ye kerekeng ye wa yeng kerekeng ye ge e le gore le tshwenya ke thokolosi ke tla itloša akere then ge ke fetša go itloša la hlapa la diatše ka moka le di dirang akere then la fetša la rapela modimo ka mokgo lena le nyakang wa ikwešiša ge go ne se le tlabang and then la tšwa go swana le lekgono le tšwele la re le nyaka go tseba gore bothata bokae akere dikereke re ka se kgethele batho gore ba tsene efe mo motho a lokologang a ye gona mara fela ke no ba ke le lemoša ka gore nako nngwe le tlo re ngaka ga e bereke ka gore wena wa kerekeng ba go fase ola o a mo go so ba mo fase ola o rapela ka thapelo so ka mogare ga lapa ka mo go ne le dihlare ka mogare ga lapa wa ikwešiša so ke dilo tše ding e leng gore santse re dudulele fase ka gore mo gongwe ka tla wa kry-a e le gore re a tekgobatša and-e wa bona motho mo bophelong ga a šala tla ya tumelong e e rileng o ba le mabaka a mo phušang wa kwešiša that's why a ke nyake go ba motho wa go nyatša ditumelo tša batho no a ke nyake go tepona ke le seemong seo a ke nyake go tepona ka le leng la matšatši ke ahlola batho ba bangwe that's why ke re nna ge le tlile mo ebile le dumeletše ke mme ke a thaba so ke tla tloša ye e tshwenyang fela batswadi ba tlo nyakega lapa lela la gabo lena la re a kgolwa lena la gabo papa go lena batho ba bo papa go lena ba na le kwano ka bo bona
ge lapa le sene kwano mo go seneng kwano a gone lotse botse o nkwishisha lapa le leng gore le na le dintwa le na le mahu lapa le leng gore le na le dintwa le na le malwetse lapa le leng gore le na le dintwa a le ne tswelo pele lapa le leng gore le na le dintwa a gone khotso a gone bophelo ka gare ga lona o tsebe gore ge leloko la ga bo papa go lelwa go tlo go bala mmago le papa go gobane ke bona ba leng ka gare ga motsola mmago a o dutseng ke la ga la wa fisha ene gore dilo tse di leng ka mola di tla di tloge di nyakišišwe go tloga mathomong ge mmago a tla ba a šala a itla go tsena ka gare ga lapa lele ke mo ke reng ke mola o kolelela mathomo go botša ke lapa lela ke la mang la re ke ga bolene ke ga tate mogolo wa lena tate ke lasbone mo go bana ba masogana ka gare ga lapa lela le ne le bothata lapa lela le nyaka go tloga le lokišiwa ka nnete re le nyakolle lapa lela re kry-e gore bothata bo tswa kae abuti o tšheletswe o swanetse go nyakišišwa before motho o ka morobatša o swanetse o nyake go tseba gore na lehu la gage le tlile jwang a re ne robatša motho go ne le batho ba hlokang go robatšiwa go ne le batho ba hlokang go ya go itwela motho e leng gore o hlokofetse e se thato ya modimo goba a gapeletša ke gore motho wa motšea le bophelo ka kgang o ka se morobatše ga se be a tetwela kgotsofala o ka se morobatše ka mokgwa wena o nyakang cause o robetse a kwatile so moya wala wa gage o salwa so o swanetse o dumelele alwe le bao ba mojileng ba fetse and then a fetša robale wa ikwešiša so se se ka mo le yena wa lla gore no le nna ke ne bophelo nto ya ntshwenya go tseba mang gore nto e le tshwenyang ke serithi sa yena o la tlhokofetseng se a boa se a tla ka mogare ga lapa se a lagama go tseba mang gore ntho e le tshwenyang le reng le bona monna le bona eng ke batho ba ba ga bolena ba robetseng ba bua ba tla ba letlaiša ya kgonaga ene ntwe ke ka le nna ka montlong ye kgolo he nka ya ka mola o ka re ke tlhatswa washene ka re moruti o fela ore thokolosi mama di a fapana go na le ya go dula ka ntlong go na le ya go dula ka gare ga di-waldrop go ne le ya go dula ka godimo ga ntlo go ne le ya go dula ka gare ga ceiling go na le thokolosi ya go sepela le motho go na le thokolosi ya go sepela le koloi go na le thokolosi e nngwe o kgona gore ge o tswile ka mogare ga lapa la geno go ile go robala mo gongwe se ke ya go tshwenya go na le thokolosi e nngwe ge o dutse ka mokamoreng goba ka ntlo ka mokana ga yona o kry-e tshwenya kgona e tee ande kudu e tshwenya ditlhogong mo motho a robalang ka mogare ga selingono o kry-e kokota gona mo godimo ga ditlhogo tša gago ya go swadiša segateleng go na le thokolosi e leng gore e ne le kamora ye e ounang ka mogare ga lapa nako ngwe kwe di-waldropo di duma bošego thokolosi di a fapana le dihlare goba dikere ditaelo tša go ntšha thokolosi a di swane go bohlokwa gore re tsebe gore thokolosi ye wena o sepelang le yona ke efe go na le thokolosi ye nyakang noka go na le thokolosi ye nyakang gore o e role thabeng go na le thokolosi ye santseng o e role modolong go na le thokolosi ye e leng gore motho ge a itloša e swanetse re ye go e rola mo e leng gore ba mohlametše yona gona go na le thokolosi ye santse re ye go itloša ka gae so thokolosi ke phoofolo ye e leng gore matšatšing a bolokgono batho ba ietišitše pele go senya maphelo a batho o tsena ka gare ga dikoloto go hloya ke batho e kgone go tsentšha ka gare ga kgolego e kgone go tsentšha ka gare ga sepetlele e kgona go go bitša e go iše tseleng o bo thule ke koloi thokolosi ke lengeloi le lengwe le lebe le e leng gore ba le sepediša maphelong a batho so re lwa le yona ka mekgwa go fapana re lwa le yona ka mekgwa ya go fapana ke go bia le yona so mama go na le thokolosi ya go raka molekane go na le thokolosi ya go raka mmereko go na le thokolosi ya go raka lenyalo go na le thokolosi ya go bolaya bana nkwešiša go na le thokolosi ya go hlola lešata go na le thokolosi e leng gore ka mogare ga lapa ba babedi ba bararo ge ba ka nonwa fela re a tseba gore swanetse go be le lešata ba ikwešiša ba itlhama ka moroko kore wantse gano thoma gano ba le bjala
go tshwanetse gore go no tsoga dintwa moo wa ikwešiša thokolosi tše di a fapana that's why ke re le go rolwa ga tsona go a fapana ene go ka kry-a lapa le sa tlala ke dithokolosi so wa kry-a ile gore le lapa le la gabo lena la gabo papa go lena le lona le na le meleko wa kry-a ile gore batho ba le ba gabo papa go lena le bona ga ba kwane ene ka gare ga go hloka kwano ga bona and then ba sa bua gape mo gongwe ba šupa-šupana ka menwana e sa le mathata a mangwe gape wa kry-a ile gore le lapa le lona mo le beilweng gona le beilwe plekeng e thata ye e leng gore le šetšwe morago le gona e sa le bothata bo bong gape so lena le bana le tlo leka gore le nyaka go tsoša lapa la bolena fela boima le mathata a lapa le la bolena a ka godimo ga diatla tša lena kore go nyakega batswadi gore lapa le la le feleletše le loka le ema gabotse ande a se gantšhi lapa le ka no tlaišega so medimo ya ka molaene le maatla kudu ge lapa le tlaišega so pele ba babe ba raka sedimo sa ka mogare ga lapa gore se seke sa ba le maatla gore ba kgone go laola lapa le la gabo papa go lena so lena le bana le tlo go ga boima ka mona nkwešiša lapa a se la go no re le no boloka le bolokile lapa o sa le moswa kudu se se gore o ka bošitše o bolokile bana ba babedi bana ba gago ba bolaya ke nthwela ke go botšang kere go na le thokolosi ya go kgama masea ya go bolaya bana so that's why ngwana ga a fetša go belegwa go le bohlokwa gore o mo šireletše gobane lefatshe le a le sa le swana le la kua moragong re phela le batho ba ba sa re rateng ene ba e leng gore matšatšing a bolokono a ba pretend ba go bontšha straight gore a ko go nyaka so o swanetše gore se sengwe le se sengwe se o neng le sona e ka ba le ge e ka ba ka pudi goba nku o išireletše gobane go o sa išireletše motho o mo botlo o ne o tla a e latelela a e gobatša o e lebeletše a go bontšha gore nna ke a gobatša batswadi ba lena ke kwešiša gore ba lapile ene lena le leka go tsoša dihlogo re swanetše re le šireletše gobane ntwa ye le yang go elwa gore lapa lela le loke a se e nnyane se se ke kgolo lapa lela la bolena le ile la nyadiša gape a go bohlokwa gore ka gae go no ba le bana e be makgare ba mabotse ba swanele be ba šweu ba seke ba nyalo le ge e ka ba swana ba seke ba nyalo a sanka ona lenyalo kwa hae no ga go le kgarebe ke apara roko ka mogae santše tšatši le lengetswe lena le tlano bereka go jika ka mogae mehle le mehle a go bose mokibelo tšatši le leng ba ra wa re ya lenyalong la ntate maubane wena la gago le tlaneng gape mo lefaseng banna la tla go kgabiša ba ikwešiša ene le ka seno o lata banna la re tla le re nyaleng re gona wa ikwešiša so le hloka thušo sese le hloka thušo kudu go diragetšeng ka dithuto tša gago tshwanyana nna a ka fetsa sekolo nna molato kile ka re ka lwala seno ke ra 18 years ka lwela mo ro gore maka o decide gore ke tlogele sekolo ka mo khopela gore at least hence ne ke tlogela sekolo ke at least ho ira dilo tsa matsogo mama ka a sebana le bothata ke nako ntse a sentsana a bereka mo lo tshwantse gore ba nkise sekolong sa matsogo ai batswadi ba ka ba jika like go lwala ga go be go le jwang sese like ne ke phela ke re he ke a dikgweding ke tshwara ke di-period pain tsa teng tsona ya mmakatsa tse leng gore di ntshwere ka mokgo he ke tshwanetse gore ke je ke a hlatsa ke tloelenyana mola ke nne mola di thomo di tswela malala a homola ke a thoma ke ba kaone ile ka ba le bothata bo until mama nkisa go doctor engwe
ko Barambata. ko Varambata. So doctor ela ntha hore ke di side effects tsa bo premature ko ma premature mona le drops tse ding ba tshella tsona every day ba rothetsa tsona, so dira o bana le gase e ntši ka mo maleng, so gase ela ke yona e ntirang hore ke tshware ke di period pain ke tlhakatlhakane. So ka tsa treatment ke beletse high to nona le injection e nantlhaba ka yona, from there ka fola ke ile habedi fela ko yena, from there ka fola. Alright. No, a gona bothata se re tlo le thusha lena solang ka le tlile re tlo le ka matla ka nako e sa le gona di gona tše e leng gore le ka di dira le ka go tsoša maphelo a lena ka ya so re tla le ka re boneng gore le thusha jwang ba gešo, re boneng gore re bereka jwang. A ke tsebe malome ka kapa ya a ke go leboge Moroka. Kgaitšedi o firstborn ga reng Kwa before. ba bang ba kae? Firstborn o teng a isa ka toropong and wa boraro o wa bobedi ke a tlhokofetseng, wa boraro ke a isa ka before ke nna. O na le moshimane a ntatellang o tla o 6 3 girls 3 boys. Okay. Kgaitšedi ka ke kwele o bolela ka taba ya gore kapa ke kwele le bolela ka taba ya gore mme motswadi o tsena kereke e rileng, tate o tsena yang, Yes yo. and then wena o tsena apostol, Wena re tsana apostolo le 2. and then ka gare ga kereke tše wena o tsena yang, Nna le yena tsana. o le tsena kereke e one. Kore ka Sontaga lena le ya jwa le ya kowe, mama o ya kowe, tate o ya kowe. And then ka gare ga dikereke tše ile tše tharo gape ge le ne le mathata le kgona go ya go dingaka tsoko gore di tle di le thuše. Jwale kore re bola ka tumelo a bone, jwale re bola ka tumelo a bo 4 ye e leng gore ka mo gae tša bona ke tše tharo, ya bone ke ya ngaka. ke a ngaka tsoko ya Wa bona Moroka, lapa la gabo batho ba ke le boima, ene ga le tlo ba sempolo kapa ga ba tlo ba sempolo go recovera gore maphelo a bona a boele sekeng. A go tlo ba sempolo. Go ne dilo tše dingwe tše e leng gore ge nkebe batswadi ba le gona be ba tlo di fetola bokaone kudu go feta ka mokgwa bona ba di fetolang ka gona. ya Sa mathomo a re tsebe gore na bophelo ba ka gae bo jwang, mara bo re bontšha gore ntle le di-family tša botate borakgadi bo mamang le bona ka molapeng la ga bo bona ga go ne kwano. ya Lebaka la gore go seke go ba le kwano ko goreng ka gae go tsenwa kereke e tee seng kereke tše pedi. Ge tate a kgona go tsena ya gage, mma a tsena ya gage mola batho ba e le monna le mosadi, then e thoma go bontšha gona moo gore go ne go se berekišane ga botse kapa go ne go se phedišane ga botse ka gare ga maphelo a bona. Bana ba re ge ba gola ba tšea ya bona ba tlogela ya mma ba tlogela ya papa ba tšea ya bona tsela. Kgaitšedi ya ka o boletše ka taba ya gore tokološi ye e leng gona ka gae le boletše le ka tšhwene, ke tsebe gore ke tšhwene goba ke tokološi goba keng. O boletše gore e thomile e le molekane wa gago, ke go kwele gabotse ke ra wena ke go kwele gabotse a kere, and then o be o ne mengwege mekae ka nako eo? Nna ke na le bo 29 years, bo ma 16 years somewhere more. And then e ditira molekane go wena e go tlaiša ka tša thobalano, and then ya wa lamolela ke ge o tšea kereke o e tsenang gone jwale ya ba gore wa dikhutša, mara o sa bone tše o sa di bonang ntle le gore e sa go tlaiša go sane tše o sa di bonang. Tsatsi le nya le ka go e utlwa gore he e tla yo tshwarisa sa telele se sengwe
wa thoma wa rapela ka mo pelong go thoma ntse go rapela ya tšha kore wa utlwa gore banong ya phenyiwa ya tšhaba ka morumong jwaleng ke le re botse mo kgašedi jaaka maso ka mo matlhakoreng a masogana dilo di tsamaya ga botse gona ka mokgwa re bona mo setilong gona ka mokgo le noši moroka ya ya mo o tlo o swarang ngalaba ya bothata ke dumelana le wena gore re tlo tlhoka gore re kopane le batswadi ba batho ba le ge ka sebe mo radio mare re tlhoka gore re kopane le bona ka gore la tseba ka gae ge go sene kwano le ge ngaka e ka tla ya dira eng go tlo no swana because lena ka bolena le tlhoka go ba clean ka mogare ke nnete sa mathomo ge tate a tsena kereke ya gage go ra re o dia tša gage ka molapeng mme le yena o dia tša gage tša go rapela tša go dia eng and then ba le bona ba dia tša bona a kere motho molo mo moroka mo a tsamayang gona go ra ke mo a kry-ang tšhireletšo gona ba mofa tše ba mofang tšona gore a ditšhireletše dilo tše ka moka ga tšona ba batlang le tšona di ba šireletša di tla ka lapeng le one ene tate le mme ba robala koboete ba tsena ba tumelong tša go fapana o hlapile ka seso o tsene thapelo so so a go tlo ba bonolo bana beso mara a re no reng jwale ka ge le tlile re tlo leka ka mokgwa re ka kgonang ka gona gore re kopane le batswadi ba lena and then re kgoneng go ka gore na mathata a ka mola gae ga botse king and then ntwe e hlotšeng ditumelo tše tše ntšhi ka mogae king ka baka la gore ke kwešiša gore a kere mmago bana ba utlwile jwale ka makoti ga e tla o kry-ile tumelo ye efeng ye e leng gore yena o paletše ke go e latela then a tšwela pele ka ya gage kapa a tšea ya gage and then ke nagana gore ke gona mo re tlo kgonang go kry-a foundation ya gona ga botse ya yona ga botse ya ke nnete maobane mane go nyakega batswadi ba ge šole botša nnete malome ka kapa gobane ye e diregang ka molalapeng la bolena a se yona totally bona tate o tlaletše o tšwa kerekeng baruti ba mo file diporofeto le tšwa kerekeng baruti ba le file diporofeto ke mama o tšwa kerekeng baruti ba mo file diporofeto ke ngaka o tlile le yena o dirile tša gage wa e bona re lapa le ka bolona like ana a kere ge ngaka e tla moroka ge e fihla e šia tša go hlapa a kere ya bereka motse ge e fihla ya šia tša go hlapa ya šia tše di šiang tša go tšhuma tša go diang tša go diang ene go a ka gore ngaka e tlang ke ngaka mokhutama nna malome ka kapa ke so ke bere ke kgona gore ke gahlane le motho a mpotse gore no mane moremi ke nyaka go bereka motse wa ka mara ko ruma ka skereke then ke a bolela tate o kerekeng e feng ke kerekeng e so no man a ke go thushe ka tše and then nna mane ke tsebana le moruti tsoko man o ne letsogo le le botse man a ke nyake motse wa gago ko o gahlantšhe a ke bolela le mogalabo e be yena a išang letsogo kua go wena lebaka ke gore se se motse a o nyake tlhakatlhakana no motse a o nyake tlhakatlhakana wa ikwešiša so go bohlokwa gore go swana le rena go bona baruti ba bangwe goba batho ba bangwe ba dikereke ba ba swereng tumelo ya bona ya kereke ga botse le be le kwano gobane go le mo go nkua pele o tlo ba hlokang wa bona ge motse o swana le o a kere tata o te tsenela kereke e rileng mo gongwe ye ba šitšeng ba e boletše ya mokamedi ke kgona gore no mane go ne moruti o mongwe ke mo tsebang mane bonana le moruti o nna ke go thuše mo go ba bang and then a rie so and then ga a feditše o tla mpotša ra bona gore re ditšea re ya kae ba ikwešiša then le tlo ba right nto kgolo ye nyakagang ka molagae ke go dira nto e tee le direle le ka moka a go tlo di thuša gore go njwele ba re go bereka motse re ka ya go bereka motse o lagane thokolo sieki e sepela le serithi sa mma a thušege then nto le sa le ka gae
nako ngwa e sepele le mma e sepela le tate re bereka motsola re tlogela tate o dula ka mogare ga lapa ga ne nto mo gongwe e tiphitlhile ka mo toropong ya tate diaparong tša tate a thušega mo gongwe e sepela mme o tla le batho ba gage ba go rapela ba rapelela mme ntwele e sepela le wena ore no nna nna le seke la nthapelela tene nambile ntwela e tsamaya wa bona ke mo re reng go bohlokwa go kry-a tsela ya kwano gore ka moka ga re kwane re kgetheng e tee re e direng and then re e fe nako tene re e boneng then ge e ka se re berekele tene re yeng go kgetha ya o mongwe re e fe nako and then ge e sa re berekele re kgetheng ya o mongwe re e fe nako e tee yona e tlo bereka a gona gore dilo ka moka di ka gana ka gore ye nngwe ye e batlaišang ke gore a ba tsebe gore ba thuša keng a kere ge dilo e le tšentši go swana le ge o ka re wa ga moremi ngakeng wa boa wa ngakeng ye nngwe wa boa wa ya go yengwe le ge o thušega o sa tseba gore o thuše ke moremi goba o thuše kola goba o thuše kola ge o tswela pele o ba jwa wesa o sa tseba rena ke ba juša ke tša moremi goba ke ba juša ke tšaola so go bohlokwa go dula plekeng e tee and then re tsebe gore bophelo bo re palela ge re tla kae and then re kgone go tšea le menoga le lengwe kare wa e kwa letshwanyana rona gore ke tlogetse sekolo ka baka la di-period pain di-period pain ke ntho ngwe eno alafe ga ngwana a boela sekolong le ngwana grade 7 di ya motshwenye a se ntho nkebe metlogeditše sekolo mara o no kwa gore go ne lonyana tše dimma di diregang tše nnyane tše e leng gore a se tše di ka dirang gore batho ba feleletse ba e ba ka gare ga bothata ande moroka mosegare mo go tša dikgokaganyo tša leyago ke postile ntho nngwe mabapi le malapa a bakgekolo a e leng gore bo mošala lapeng malapa a bakgekolo a ne mathata kore a go nyake gore o no ka mo ke ka gae and then tate le mma ba tlhokofetse napile ke nna sa mathomo ko gore ga o tsebe gore na tata go be a phela kang mma go be a phela ka eng tše dintša dilo tše e leng gore gonjwele re ka no nagana gore ke dilo tše e leng gore di thoma go tla iša lena ganeng go tloga even le mmago lena a seng ka nyalwa ntše di le gona ka molalapeng la dilo tšena ka nako e nngwe wa kry-a e le gore di tlile ge mma a etla so malapa a bakgekolo a boima a tloga a nyaka tlhokomelo nngwe e kgolo a nyaka tlhokomelo ya no a gone molato moroka ke nagana gore e dutse gabotse ya no yona ke nagana gore e eme gabotse re tla ba thuša ka mogore ka kgonang tshwanyana o re o ne mengwaga me kae nno nna ke na le 32 years o na le 32 years o ne bana ba ba kae babedi alright a gona bothata re tla le thuša magagešo a kere ya re tla le thuša le re emele ka mo langwanešo di sa go tshwenya di-period pain o shapo nno ana ke sharp alright ya no re tla le thuša magagešo le re emeleng ka molapela kere okay re ya leboga magagešo re ya leboga fa mmino o ratang e ka ba wa Afrika jazz ra go fetola moka house gospel kgaganyane ka ankele mosondi e re bja kae ka kapa e re bja metsotsong ya masomepedipedi fela go ikela go e re a ya lesometeke gore 22 minutes before the hour 11 o'clock lenanego e sa lenanego la gago la pitšentše kgolo leo le beputšego tharollo ya mathata re lebogile baga ama baso go tšwa ka mola lefaseng la ka nokaneng re sa buile gape re ne le balli ba rena ba lapa la bobedi ka mo magagešo jwa le ka ge le tseba gore ke a sona sa mehla a le mehla moroka o ka napa wa tšea sebaka se ke moka wa batamiša le go ba amogela prof a ke go leboge malome ka kapa magagešo re a le amogela re a letamiša re leboga ge le fihlile pitšentše kgolo ke mo re rola go dillo re kgopela gore re no tlhompha nako re a e bona ke kgoro e atile malome ka kapa e no napa o ba fa melao ya kgašo and then ba tla ba kgone gore ba re fe ditaba ke ba ga mang bagešo ba matsepa
le ba ga matsepa o ka ra le shole so re fane tšentšimo o le ba matsepa le tswa kae gae kono ka ne o le tswa ko nokaneng le bana ba motho le bana ba motho all right a gona molato batswadi ba ka a ke tsebe ba dumediše pele malome ka kapa goba ba tla dumediša go fetša go ba fa melao a ke no re bana bešo difounu re kgopela re di beng silent sa bobedi re kgopela gore re se ke ra bitša maina a dikereke le ya dingaka a baagišane ka maina le ge e le gore re kgopetse jalo ge ntše re ropa ono kwa motho ara wa nna ke kereka kae se sengwe gape ga re tsenane ka ganong a kere ba gešo re a hlomphana mo ge o nyaka go bolela o no emiša letsogo ke moka re tlo go bona ge o mongwe a fetša ke moka ra tsentšha wena wa bolela se sengwe se re tlonga re se gopela kudu nnete tafoleng bana bešo ka metsotswana o no bolela kore wa tseba re gone nto nngwe ya gore motho o ne mathata ke a gage a tseba ke ene mara ga a fitlha ka mo o tlo nyaka go tla go leila ke rena gore o swanetše a bolele jwang mathata a gage a tlhaloseng jwang so re kgopela gore mathata a lena le le ba ga matsepa a tseba ke lena le ka mokgwa e leng gore ke kgale le uletse gore ntate ka kapa ke neng re rometse bothata ba rona ntate ka kapa ke kgale ntate ka kapa so le tlile le kgone le ngaka moremikuo o mo go tla go kwa mathata a lena le go tseba raka le thuša ka eng jwale re no gopela dinnete fela tafoleng e ka ba tša go ješa dihlong ga kakang e ka ba tše bohloko ga kakang e ka ba tša go thabiša ga kakang re a di nyaka mo ge go kgonagala ka mare le tlogeng mo le sa boledišane mara nnete yona e tšwele and then le kry-a thušo godimo ga yona re a leboga tate le ka titsebiša mowe ke moka gore tate ke mang wa ga mang o tswa kae ke moka kgaetšedi a tla latela kgaetšedi o tla latela jalo tobele o ke Paul Matsepa o Paul Matsepa ka nokaneng re a leboga kgaetšedi ya ka gape kgaetšedi ko wena o a le boleleleng ka moka pele o tswala pele ka tama dumelang ka mogasong wa bolelang wa ke re sena Matsepa ko nokaneng re a leboga le kopelana le ya letle ka moeno le gogela mo go wena gannyane le a tsamaya dumelang ka mo kgašong wa bolelang o ke mokgetši Matsepa re a leboga a le ka mo go kgaetšedi ya ka le ya le tla fitlha dumelang kgasong wa bolelang o ke Joana Matsepa ko nokaneng ya wena o ne volume kgaetšedi dumelang ka moka ka mogašo wa bolelang ke Lena Matsepa re a leboga aga napile tabela šile tate o tla re ke fetša go bapala setsopolwana se ke moka tate a napa re fegolela se borala ka baka la gore ka nnete ruri ge ile mampi a re tloga re lapile melala maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga tate le ka napela a tšwela pele mongaka nna ke le Paul Matsepa ba ke kgaitsedi tsa ka tse ba ntshala morago sala ke matwintsi a mabedi ke Rosina le Francine mokgaetši bothata bo re le mona ka mara lapa ka mola bothata bo bogolo thata bo e leng gore sa mathomo sefane se sa Matsepa se o tloa le mathomong ke reile le gore a se sona e le e seng sona papaka o tsere ke kore o hodisitse ke motho tsoko ya re ha mo hodisa a mo offera sefane se a re ke Matsepa ene mola le gore moraonyana mola setse banong matšatši a ile ba swetse ba tsofetse mokekolo le mmaka ya ba gore re tsea re find out gore sefane sa papa pila ke mosomane yaanong tsona tse ke tsona di leng gore di tloa di re tlaisa thata mogala a beile ke mo tlhalosetsa ntse ke mošimane tse ke bereka ke le o dipereko ko Carousel ka mo tlhalosetsa ka re papa man o fitlhana anong o bo boekana a sanka wa tswanyana wa hata mabala a tswa le banna kgone go find out gore pila wena wa leloko le lefe ka ntlha re ka mmala o mosweu a wa makatse ke ba phela le bona ka more ke ba bantshonyana
la buta ha o tshwana le wena ka mmala papa ka thoma a lwa le nna what yan ha tloa mo ya ko mmana ha yena mo hodisitseng a rape moshimane o lwantswetse kgatlhano o la mmana ha ya ra motlisemo ntletle re mo rute batho awa ke nnete ya ba hore he fitlha nako ya hore tshwantse nna ke ye kwa le papa kwa ko mmane kwa le ya ba hore wa nna nke baneng batho a re tshwane mo mebeleng e ke robetse ba mpontsha gore monna o tshwere tsela shimola le yako e re fitlha ko ke nnete ke beiwa fa ona ka mokgo ke ntseng ka mokgola mmane o ntse mola o phurula tsa di phurulang a re re go irele tee a wa ira banong ke kgona go bona thuru ena le ka ntlhele mo ponong a utlwisisa so ke bona mola mo ponong mola mane wa phuthulla tshela ka moteng ha tra re ke fa nna lentswe la tlhala re monna tsho wena nkontshe nthonyele botlola la khoshi le wena o tshela ka bhare ka mo topetse ka mo gare ga ke mo pono ba nna wa ke nnete ke phaphama ke a tloga ke akwa ona ko hae kwa e fitlha ko hae kwa le ka dula le bona papa ka rawa ke nnete o fitlhile ka re a ra re tsamaya re ona kwa ko mmane kwa ka bitsa mama ka re mama re ke nna o ka re nko botse mogala bore a tsamaya nnoshi ena a botse mmane wa hayo nna ke tlo tla kwa ena kwa ge ke tlo mmoloka ha ile tsela ya go ya ko a se ko ke yang ko nna ke bana ke nya go utlwa ka letlalo ona ka mokgola ke boneng ke utlwile ke bone ya ba rapile thomile ke ntwa e fahile jwale dilo ga di loke ka mo gae a di loke ka sona pila ke lebeletse le taba khole ke sona sefanise o taba ga botse ga nne gore wa ya go gana go nwa tee all right le sefanise ke sona the big problem ke se lebeletse antha re fana ka fane se leng ra se sona ra se direla mo leng ra se re tlele dimpho di results tsa maleba all right a re tsene ya fane papa o godisitse ke mang ke ena mmana hayo and then mmane a fa papa sefane sa bagadi ba gagwe aha sa matsepa ke bona o ka re ka mo bae patamela mo ba ke sa itse matla mtlhatholla mo ba tlhatholla papa o hodise ke mogalabe o wa hodisteng papa rena ko e leng gore o tlhakane le kuku wa rena mmele ha papa a tlhakana le ena a mo kry-a ka bana ba bagae ba babedi so ebe a mo iralla ngwana wa boraro ka bati ngwanola a feta ha a feta mogekolola lena a tlhokofala ha a tlhokofala ya nna gore mogalabe o wina bana ba a sa monyala mare mokekolo ba mo lesa o tsamaya le bana ba ha tsamaya le bona o kry-a mogekolo ko pele ha a kry-a mogekolo ko pele ba utlwana ba hodisa bana ba he ba hodisa bana ba ira ba bang ba bona bana ba le ba belogang ba beloga ba kry-a ba le ba hola ba itse e le gore ke bana ba kamo le ba hola ba itse gore ba le ke bo abuta bona so ba le mogekolo le mogala bola e ba nyalana he ba nyalana ba fa bana ba sefanise sa mogalabo e leng yena matsepa sa matsepa ema ke sporofeto goba ke ka mogole e buditsweng nko e busheletse gape ke kwele nna kukwa bona o dutse le mogalabe matsepa a mo kry-a ka bana ba babedi ba bashimane and then koko a ba le ngwana o mongwe wa matsepa e le number 3 mo baneng ba koko ka madimabe ngwanola a hlokofala ge ngwanola a hlokofala and then le mogekolo ya ba e le gore wa tlhokofala le yena and then matsepa ga a swanetse a tšee bana ba a ba bušetse ga bomma go bona yena a tšea bana ba e le monna a tsamaya le bona ga a fitla kua pele le bona a kry-a mosadi then ga a fetša go kry-a mosadi o tla ka bana a kry ke matsepa then o kopana le mosadi then matsepa le mosadi ba thoma go aga lapa ka bana ba babedi ba ba tlileng le matsepa
so ge bana ba ke ba sontse ba gola ba sontse ba tšee dipasa ga ba sa ba bušetša kua ga bomma go bona ba re bana ba godila ba tšee dipasa matsepa a tšea sefane sa gage a tšeiša bana ba dipasa and then matsepa ya ba monna le abuta ge ya ba monna and then ba nyala basadi ke ge go tlo o tswelela ba alright and matsepa o winne bana ba ke a se a nyala koko a bona alright koko wa lena o boloketšwe kae ko matswanyane ga matsepa o boletse ko matswanyane koko wa lena o bolokilwe ke bagabo ke monna ke sa itse mma emang koko wa lena o bolokile ke bagabo ba ga madidimala ba ga madidimala ba ile ba tlogela matsepa a tšea bana ba tseba gore matsepa ga a ba nyalela go ra gore lena mose le swanetše le boele ga gabo lena ga gabo mmago lena ga gabo koko wa lena ga botse fane ye ba swantšeng nkebe ba e berekiša go njwale ke ya ga madidimala not ya gabo papa e wa seng ya ga madi matsepa a kore a re bale ya ga matsepa ebile ga re bale ya gabo papa go bona thuiwa madi ba swanetše ba boele faneng ya gabo mma go bona ke letsatsi we ke ya ga letsatsi ke yona be e swantšeng ke be le e berekiša eo fane e le santseng le e berekiše ke eo bomang a ba nyalana ka gobane ntho e ya tshwenya e tshwenyang ke kgale re ira mephaso ko lapeng lela re ira mophaso ke ra ba re phase he irang phasang so re phase ge re fetsa o phasa mola o tswele ko ntle o re ko o botsisa gore mophaso o tsamaile bjang ga o re ke a botsisa fela ba re ke re mogalabe ga la ira selo mogalabe sule ko ntle walla o nyaka kgomo ke mang mogalabo a re kgone o itse kane e le he ba re mokhalabe ra ya ko ena matsepa o la ke re ne re sa itse selo ra molata ba molatile ka mogo ba molatileng ka teng ba phasa ba irang so re magatsa ko gore batho ba botlhe ba ra ba irela mare banong he ba re ga la ira selo le šile mokhalabe sule ko ntle walla ke gopela maiko o fe kgaetšedi ya ka mo nne ke kgopela o bolela ntate moremi nna papa before a tlhokofala ntate moremi ke utlwile botlhoko thata ka lebaka la gore ngwana ka o mong wa balang grade 4 wa boeletsa gabedi o na le bolwetse ba gowa ne ntse ke nna koko gae kwa ene le setlogolo vie o na le bolwetse ba gowa o na le 2 years wa e bona bjaanong papa before a tlhokofala no ho na le kone ke ile ko teng a ke ra re bolele batho ka mabitso la mbile ntato la re tamo tsa papa ha o mmotse re mogalabe shwena ke khala eme mo gating so o nya ka re ngwana a thelle ka lebitso la papa ha ke nnete ile ka ira byago e seng ke a tsamaya ene papa ka ne ba molatile ke re ka vele awa has no ke ira byago anthar me o ye ko square mo lebaleng o kre kota entsho o phasetse ngwana ke nnete ke irile bjao ka mo phasetsa ka re o boa ka mohae he sene ke boa ka mohae ka ngwana o awa ke a phuruluha e ba motho ena ho siame mare bjaanong hape ke makatsa ke ntho wane ka lebaka la gore o le ho ira bjao ntate ke thoma a fetsa o feditse beke tse pedi ke a tlhakatlhakana a tlhokofala ene ga ke itse gore go hepene ga ngwana fao gore ke ntho e ke iputsisang ka yona ka re le gone bjanong bana ba santsene ba na le bothata ba ka taba ke palela kwa o bereka ke lebeletse bona ka ra ke re ke setlogole ke ngwanaka o nkutsisa botlhokwane le ko sekolong kwa o re ga ke na ditšhomi o phela a na nnoši wa e bona re e bjang bjane e nkutsisa botlhokong tate ka kapa gore ko felela kae ka lebaka la re nna ke na le matsogo ke kgone go iperekela ke nyako go bereka wa e bona re e bjang alright ba gešo a gonne gore dilo tša lena di tla loka ge se be la tseba mo letswang la tseba gore le ya kae le sa tlo ba jwetša ke bana a gone gore lena le ka lata mokhalabe wa kgoro tše dingwe mola e le gore tate mogolo wa lena ga a nyalwa ka fao ene a gone gore le ka tla la tlhaba kgomo la tlhabela mokgalabo mongwe mola e le gore tate mogolo wa lena ga a nyalwa ka fao kgolo ya ge monna a godišitše ngwana mo e lego gore ngwana a ka tle goba bana ba gagwe ba ka tla ba mo phethela dilo tša sedimo
kudu kakaretso e ba gona ge ile gore go ile go ba le mokgwa wa go hlaba go nyala ka gare fela ge nka no tšea ngwana ka mo godiša a etša o wa lesea a ba a gola a ba motho o mogolo a gone gore ka le lengwe la matšatši a ka tla bo a ntlhabela a go kgonagale magagešo lo tša lena re di seke di a loka ke taba ye re e bolela mmo le tshwenya ke fane ke a dumela lapa le le leng ka gare ga lona la batswadi ba lena le theilwe godimo ga fane e wrong gore gore le begile ke batho ba ba wrong le swanetše le boele ga bo mmago lena bo malome ya bo mmago lena ba lefe fane ye swanetšeng motse ola o kgone go bega ke batho ba ba right if le phethela sedimo le lata medimo le late medimo ya ga bo mmago lena ene ge e le gore le nyaka gore tate o e le go gore o le bitša ka fane ya gona gone bua le nyaka go motsentšha mo medimong ya gabo lena gona go tlo ra gore le nyadiše mokgekolo la tlhokofetseng a robetšeng a se a hlabišwa tane le tsoše lapa la gage tane ke mo le tlo kgonang go bitša ka fane ya gage gobane le gopoleng gore ka gare ga dilo tše ka moka re di dirang go na le ngwana wa koko le mokgalabo e lego gore a sanka a bo a hlabiša koko wa lena o no tšea bana tsamaya le bona a ya go nyalwa mo gompele ba banyala ene mokgekolo la mo tlogetšeng morago o ne le ngwana le yena potšišo kore ngwana o mmoloketše kae mokgekolo o kae mogala bo ba reng le molate le o motsentšha kae e se wa bolena le ditlogolo khukukhukhu lena le ditlogolo khukukhukhu so ntwe le swanetše le dire lena gore dilo di loke ya mathomo re buela ga gabo mme a ke re a nyalwa tate mogolo a rena a ke re mmage ga a nyalwa re swanetše re bueleng faneng ya gabo and then tše ka moka di ya go lokišiwa re tloga ka kua ga gabo koko re etla ka mo then go tloga moo ke mo re etšeang re yang pele and then ke go tlatša moroka ke bona kgaitsela ka wemišitše tate ka faleng mohlomongwe ge le nyaka a se phoso gore le ka tšwela pele la berekiša fane ya ga matsepa e fela le swanetše le hlabišeng koko a lena le mo hlabišitšeng faneng ya ga matsepe ya mogala bola a mo tlogetšeng a tšereng bana a tsamaya le yena and then ge e ka baga le nyaki wola le nyaka wa madi ka baka la gore wola swa madi a kere o be a kerile koko ka bana ge e ka ba le nyaka wola le swanetše le go e thoma gabotse le kgorong ya bommago lena ya ga bo mokgekorola le engwe e thoma koo and then ge le kereile gore tate mogolo wa lena ke tate mogolo wa lena kapa ke tata go lena ke tate mogolo right ge e ka ba matsepa ge e ka ba matsepa le nyako mmušetša ga gabo mading le swantše le ye go e thoma kae le ye go e thoma ka mo laeneng ya bomokgekolo pele and then le itšee gabotse le tšea mokgekolo le mohlabiša ko faneng ela ka gore ga gone gore le ka tlela tša la moiša kua faneng ela le se la dia dilo gabotse and then ke mo e leng gore lapa le le dulang ka gare ga lona go njwe le leng ka gabo lena le tlo tseba gore na swantše le lehlame ka fane tše pedi tše di feng and then go njwe le berekile ge le tšwa ba re ga go a direga la boa la lata le sa lata motho o morong then matsepa le direla dilo still a go ne ntwe ka tleng ya loka because of badimo ba ga bo mokgekolola matsepa ga ba motsebe gape ge ngwana mmaga a se a nyalwa o timelela ga ga bo mogolo dilo tša gage ka moka ga tšona o di dira ka dilo ka seiname ya bommage maloba be ke ne le wena ko marapiane boela ka moganyane mo fele kopelane le ganyane o nkemišitše kua marapiane ebile o ka re o ntatile ga ra rore tsona ditaba e tloga e le tse ntšhintšhintšhi ke ra wena o ko wena o o re e tloga e le tse ntšhintšhi re tloge re nyaka tsona taba tšeo re gona re bolela ka sona sefane sa matsepa se re tshwarise bothata se re tshwariseng bothata nkore le koko gae ko kwale ga ke nne kwa gaena ke dule motsaka
le ko gae kwala ke modibudu go a lewa go tlhakatlhakane nkore motsa ko gae se o fetole marope le re tsamaya re nyenya ke batho ba re ngwana mangwe wa matsepa nna ile ka tswa ka o botsisa bo matsepa ba bangwe ba bannyane mo papa ka reng ke lempotseng gore gante neng pila tshokolo e leng ka molapeng lela e tlhola ke eng 1 2 3 wa bona re ngwana le ha mphetola a re ka re papa le re ke ngwana mang a re ke ngwana mosomane ke re mara ga le sela mengwa e mekae re sokola ka mogo re sokola ka sefana sa matsepa ha le utlwe botlhoko na re sokola ka mogola le sa re thusi gore re maeme re bona re bereka bjang a re eng ke ngwana mosomane sa le bana mone pile ra ga bona ba sa mfounela o le ke lana bothata go kwa e go le wa lwewa ene go bolelediwa gore go na le noga e kgolo ka molapeng lela go na le noga e kgolo ene noga e ka mogola ke ya gale le batswadi bantse ba le teng ntse le re ya bolediwa noga ela ene noga he ke lebeletse e tla from ko seabe kwa bokoko ka le kwa bokoko kwa lenola noga e kgolo e ba feditse tana ba le 14 go setse 2 ya batho no ne le ba ba kae 14 go setse 2 ya batho ene o mongwane nka se re o setse ka re o tsamaya ka wheelchair o mongwane ke ena a phedileng pila mme ba fedile bo botlhe ne ba tshwere ke bolwetse bo one le da ba tshwere ke sukiri ba tsamaile ba fedile la ba le selele ntse le na le noshi ha ona bothata wa tlhakiwa ntate ka kapa ka mogone ke bola ke le tse ntšhi ra lwa manyalo ha teng mebereko ha teng re duma go berekela bana ba rena maro o tsena mmereko 2 months wa fela re tswile metsi ke na le motse ke tswile motse marena at least ile ka ntshetswanyana di apara tsa bohadi ke di apara tsa bohadi ka boela hape go steneng saka o lena o tswile motse ha ile na ba montsheditse bonyana a bua hape a tloela tsa bohadi number a tloha ya bata ba boela hae gore ha o lo ke selo nix ba neng ke tsosa ke ntho e one gore he re ka se ya maeme bele ka re tlile mo dilo tsela di tshwenya rena di o tshwenya bana ba rena di tshwenya le bana ba ditlotlolwana he re ka tlhokofala mo la seng ke re lokisetse bana ba tsele ya nnete re bona re rileng wa e bona nna ma ile re ke bolela ke botsa wena o le motho ka ke mora ke re mogala o mosomane ka mogolong re go utlwa ba mmolela ka ba re o na le swele ene ha re ke nyaka selo wa senyaka ka baka la re ba re o eme mo gating e seng gore mogalabe o nyaka gore re mo direle setene ka ra itse kwa tlhokofeletse le sa ya go teng go na le ragadi o e leng gore papa ka ile seno a belego mogalabe a batlogela e le masia wa babelegeng na mosomane a batlogela seno ba tlogela a diplasing go piperasti a tlhokofalla ko go mara ana le mosadi ka bana ba 4 mo bana ba 4 ba nna pankopo go setse ngwana mo 1 ke na re ngwitse le bitla la ena mogala bo mosomane nne ke re ntate moremi a ke tse re ka re thusa bang gore at least re kgone go ya go le bitla la ena ntate o ro utlwa re sello sa hae na e ka ba dilo di ka luka or bjang ke a botsisa di ka luka ge ka kwena bele ka gadi a tseba mosomane bele ka gadi a tseba magorena re tlo busheletša ntwe te gantšhi a panthi le lekwa mosomane o bile le ngwana le kokwa lena a kere bana ba babedi a kere a motlogela a se a monyala and then ko kwa kopana le matsepa ka bana ba mosomane then ko kwa tlhokofala matsepa a tšea bana ba mosomane a tsamaya le bona mo go lena mosomane le matsepa ga ba fapane felo re sa bušeletša re re dilo ka moka ga tšona tša lena di swanetše di thomeng ko ga bo mokgekolola fanetse tša banna ba ba seng banyala mokgekolola ka moka ga bona itswa mo go bona gannyane and then le thomeng kua ga bo mokgekolola ga tsatsi and then ge le kua ga tsatsi ke mo le tlo kgonang go tseba gore le ya tekgethela jwale re ya ga matsepa kapa re ya ga mosomane na and then ke maikarabelo a lena gore le tšee mokgekolola ge e ka ba le nyaka go moiša ga mosomane then le mohlabišetšeng ga mosomane and then ba ga mosomane ba tle ba le hlameleng lapa la morwa wa bona and then e tletle e be ka mo ga bolena ka baka la gore go njwale nto nngwe le nngwe e wrong le ona magadi a le bolelang gore ba ile ba tle ba ntšha dihafo a wrong because of a boleletswe polekeng tše wrong mo difaneng tše wrong so mosomane wo mmieleng ku matsepa mmieleng kwa and then le dileng ka fane ya ga tsatsi ya letsatsi and then ke mo dilo di thomang gona moo le gopoleng gore ka ga bomma that is why ba rata too much ga bomma go rena because ke bona ba leng sure gore wo ke ngwana morwedi ya rena o
a ke re ba go bona le ge o imile le ge o le mmeleng ba go bona gore mo mmeleng o a belega ngwana ebile ba mofa leina ga go ne gore sese a ka belega ngwana ka tle ka re ke le ngwana mane mola ka re ke paki a go kgonege so that is why badimo ba ga bomma ba boulelwa thata go feta ba ga bopapa le dimpho tše ntšhi di tswa ga bomma and then ge sedimo sa ga bomma se ka se be happy dilo tše dintšhi ga di tsamaye tate ba emiše letsogo ko kwana le wena 100% ya o bolela dilo tsotlhe tse a di o thomiwa kwa letsatsi ka ntlha metlha hantši ke robetse ke bontshiwa ke rwele morwalo so ka tlhogo ke theowa ke yona ko ke yona ko sabe ko ne ke sa fetsa go bolela ke re ke tsula stene ntata ka kapa ke tsuleng stene tse ke di bonang ka mo jarateng ka mola di ammakatsa ke bolele noha gore ke last year 2023 pula ina noha ela ke le go e bolaya metsi a le mo difranteng e tsene ka mara metsi ka e bolaya ka fetsa ka ona ka e epela e le pula ka boshiu ka bonaena boshiu e le pula la he khutsa ka boba ka re ko cheka noha ela ke na le mpja ka mo jarateng noha ela ka kera le gore dimtja di epolotse moshima mo moholoholo ka mara scaftine sa majarini scaftine se ko monyako wa lapa ke tsena ka gate alright a ona bothata he ke tswa ke ya mo mothong ba re noha ela tshwantse pila e fetse ka nna ka ra ona bothata noha ela none sentse ne itimeletse ba bolela le hore noha ela ne tshwantse pila e mpolaye and then e sa le teng ka mo jarateng hore batho e tle ba re nna ke moloi alright a ona bothata ka e feta eo ka bola dinotshi ka mahae he ke bola dinotshi ja thuma ke na mana bana he seno di thuma nna ke ile khonye he ke bua ke ra le thumile ka di felletsa le nna ka thuma the following day ka hotsa mollo he ke hotsa mollo la wa ntshwara roko e la wa mfisa after seno ke bola dinotshi ka fsha ona bothata ene bile ke nyaka o lebala le ana mono hengile re bolele ka metsi a o fisa he re bola ka metsi a o fisa esno le jile tlhaba ke re go e chaka ke re ile re ha iteng ha ona bothata ke tswa ke mo thomba mpotsa taba tsa rene tshonde re bola nna ngwana a tshela ke tle le ena a tshela ke metsi a o fisa a re ke tlhoba maotwana a ka itloela le bjang ke a boa hape ke na le sethare ka mo jarateng sethare sela se mpontsha metlholo ntata ka kapa setlhare se tlhaile se tshwere ke molekane wa ka so se tlhomela ka mola nna re ke sa moriti setlhare sela e le ke nyantsha ngwana 2014 ka o rothela ke mathe molotong mathe a le ka tsea something ka lokela mola gantsi nthola ke mollo wa ntsena ngwanola a nyanya a fša mo leng gore modimo ga nne ka ena no o hodile o na le 11 years a ona bothata a se ke tsofa sa boa gape sethare sela se nthoresitse bothata se betheletswe spekere he ke tsena gate ke a se bona spekere sela nkare ka se gakgetha ntši bona re la re robotse ke tokološi e sa robale nna e robala bana mogalabe o kae o ko ke ntse ko le bana o le separate okay so awa ka re mare ho bea mara ke tla le ke pelo ke tsie ke gakgethe go tlhaele motho boshiu a re kgame a re ke re tsama ona mela thaba wa bona ke re mara go ona mela thaba o ke lwe le ene ke lona ke mofeng a ona bothata sethare se lana bana se na le phago go re sa mmakatsa se ntshosa bile o itse se ntlatsa pelo ke se lebele se na le phago ela he di bula dina so ka maka ke mmithini fela wa dihwahwa ene ba batho ba boshiu ba tshamekela mo sona and ke ile ka re he ke tswa le ka Thomas Tlhare ba khomba motho ba re motho ke mang ka re ke mokete ka re ao ba re mme o tshwarela mmithini mo o tshamekela batho ba boshiu se tswa dihwahwa se tswa mafene a tsena ka mara dromo ya jojo dromo e tlala ka metsi ke a tsholla ke tlhatswe dihwahwa di tsene ka mara metsi ko dimanto ntši bona he robetse ntole ya bua e tloa mo sethareng e namela mo dimanto o tlo gapha lesuka e re gudugudu e wele mo fase kore a ke itse gore go bereke ga bjang and then kore le nna ke tletse naga a ke tsebe dilo ke tse ntšhi ntate ka kapa re metlhogo nko o tle natso o tla le tsona ga botse dilo tše mama nko di tlhalosa bona ka mokgwa o di tlhalosang le rena re tlo kgona tseba re go thuša kang ke ra gona ntho e leng kore ka mokgwa ke tracker ko go le go gongwe go yang ko teng ntho e nngwe le nngwe go e bolelang ka mo jarateng nka nna ka re ka boshiu ka re ko ira ko waga or ke nyako re ka ditena nka se direke ntata ka kapa nka se direke tšhelete ke tona mana e fedile so tšhelete ka mo gae ga re tshware he re tshwara fela e ka tswa fela go fedile ke letlhonolo ko re phela ka matšhonisa mo re lemo ka mokaba ya re phela ka mofasa matšhonisa bana ba mmaka bo botlhe ko re ga o monate go botlhoko ene go lwa gona wa lewa bolweši bo ra loisana
le ya loisana ra loisana ha re ratane ya ene le mmaka o tlhokofetse ka pelo ya botlhoko mokekola ko hae o tlhokofetse le gore ke motho e leng gore o swile letlhakore ka mohunga mo boleta le re mo nametsa mo ntho mo stretcher mo re a ya moshari ne ntse ka mosaite le leng a sa oma a rurule dimpatse gona le mong go ka mo kamoreng ya hae a kukumule dimpatse a le kana ene ntwa re makatsa be ra mo tloela ka mo kamore mo kekolo o he re mo tloela ka mo kamoreng ka mo re mo tloelang ka ba ka re tshaba monkgo ola monkgola re tshaba he re boela mo kamore re motho ola na re botse so o buile o boetse ka fa o te phetotse o te phetotse a tlhatsitse gore ke ntwe e re makaditseng yona ntwa go tshwana leo le nno re sa ipusa di-question gore mokekolo na e ka ba go tlhomega bjang ka ene ene ra mmona ka mogae moritiši wa fekesela wa boa Rosina ira so Rosina nna ke a tsamaya Rosina a be nna ne ke le mo solosolo emapele le a mmona o wa bolela wa boa wa mpoledisa nna thata o mmona o robetse mo ditorong okay ke mmona mo diponong la bofela o nthina rena ke a tsamaya ke a ko kae e le gore ke mmone a le ka magae ka maka mo setlhareng a patlame a pere ka mokgwa ke tlwaetseng ape ke re wena mokekolo wena ke nna o tlhakae a bole ro tlhakae alright ana bothata he ke re ke mo lebeletse shule ba boa ba mo tsia ka koloi ke a boa ke mo phamola ka mokolong ke re o ya kae a ra mokekolo mmaka o ra bokokwaka a re re go nkgatlha ka leswika bene ke buile ka re alright a nna ka mogae watse ntate ka pa ke bona metlholo e mengwe lengwe le bommane ke a ba bona ba bua ba re nna re tshabetse ka mo wena bana a ke kgone o ithure ka mola ke campe ya batho ba robala ore bjang mokekolo ha robala wa sokodisa ene mo humola bofelo ke tle ke fe ba bang chance ke mmone le hore ho tlile o ha tla go nna a wa sna tsa mola ra robala a mokekolo wa tlhaela a tlhaela re ka ntshebela ka re ka kobo ka ikhupetsa ke ikhupetsa ke a robala wa ho ba hape o re ke mpia setlhare mara o se beile setlhare mo molomong kotana ka e tshwara ka e tlosa ka re master o nya go ntswalla molomo o re nya go njisa setlhare ka re o paletswe a ra sokola re kgopela re ka re thusa gore a robale mme ola le metsi la nna re berekele metsi a kitse o mongwe tla latlhela boshiwana reng ga itse ka ba emetše letsogo mola ntate moremile ntate ka kapa nna le nna mma ka mokgwa wa bolelang gore o tlhokofetse le nna nkebe ke tsamaile le ena ka re he ne ke mo tlhokomela ko lapeng la hae na le mpitsa wa bona a re ke re jwana e tla o tlo ntlhapisa o ntsentshe dibata so o ka se e le gore o tlo tlhokofala o ka se tlhokofala o nnosi e re le nna ke no ka lebekere ke nnete ya ka nyatsa ke nwele election no fetsa ona awa nampile awa ara mma ka kamera ka re mma ha re se tsholle wena o tshabang ara wa ke tshaba gore a butao o tlo re ka re ke mfaitse setlhare and then o tlo re sile kae ka re no ba ka so file setlhare and then o na treatment ya high blood gore re setlhare sela gore re se ira re o nne weak nna ka sena ntate ka kapa metlholo ileng kae ka e bona ka teng lampile he ke senwa fela ntšibana he ke fitlha ko hae ke palla ko ntho ya ntsamaya e ya ko nkgama nampile moshimana ka wa tsubang wa nyaope moholo wa 95 a shiana ya ko ngwanyaneng wa ka o tembo o tsile stene le yena o na le bana a shiana ya ko hayo tsa sepeiti kana bile ka re plan ke nga ke re nna ko ngono bana le plan modimo fa plan ka sa sepeiti sela ka ipeita e sena ke ipeita fela na bile wa re khothoto he re khothoto fela na bile ke a thoma ke re mara ke week bana baka le botse mma ka gore nna ke ile sepetlela nka se kgone mo tlhapisa ba le ko hae kwa le ha ba bone plan ka ena ka tabaro le nna nka se ya ka mo tlhapisa ka ya sepetlela ke ya fitla sepetlela ka tlhalosa le fa ile teng ke tlhalositse ka ra wa nna ke tlo ipolela ke nwile ntho tshwana le solo mara ke week so he ke re ke ya toilet ke a rasa he ke re ke le gore ena mokeko le hena ntsa lwala nna mpotsa nthare o ska bitsa ausaka and then o ska bitsa le mmane kwa bommaka ka re he wa re ke se ka ba bitsa ka re ke bana ba hao hape mmane ke ena re setseng ka ena fela a re no ska ba bitsa wa e bona awa hwa fela mo mokekolo a wa ra motlhapisa mokekolo a hana o tsamaya ka boshifuru mme mongwe a tla re awa ha tsamaya ha re mophuthi ka no ha re mophuthi bana ba heli ditloholo ha ba tle ba tlo mmona awa heshe ile hetla furuhu ya ema ya re tsi maya wa e bona na mbila ela ntsa ntlhalosetsa ntharo itse jwana ka mkhwe ku utlwang botlhoko ka teng le lena le ka se butlwa botlhoko ka re nna mma a wa go okile
mare bjanong morago ga mo nna ka šašarakana ga se ke o tlhapa se ko ire selo ke no eme fela wa e bona ntate ka kapa nna ne re kgopela thuso o itse re a sokola gape le dihora ona o humana re nna sebaka re sa ye ko dihoreng diwara tseo tsa teng tse ka taba re o tshwara o lesa and then gore at least ke tshwere motho o mogolo o kry-ile gore go ne o tshwana nna ke a o botsa ntate ka kapa ene ebile ke bolela bjana e le gore ke utlwa botlhoko ka taba gore gone bjane ke nna ke nnošile bana baka ke gane ke na le bana ba 6 mare bjanong ko monnyane ntate ka kapa 40 something ao ke a maketa ke sa maketa tše tša digwara tše re tlo di bona a gone gore le ka shota digwara le kry-a masogana le sa ra gona jwale ke kwele tša lapa la mme bana ya ba lona ile ni lona tla lesong la papa ka 2015 then ya re he re fetsa go boloka a bolela rena pila a botsa mmaga ya re se ka tshwenyega wena ke ya tsamaya mare December ko phutha se leng saka ka bua ke tla hae December ile he fitlha ke re ke ra kholona ko Pietersburg ko ba re motho o tlhakatlhakane nne le founa le re le mo le rire nya ka nkolo e muslim sepetlela hawa after metsotso nyana hape ba founa hape motho wela o ile o tlhokofetse bjang o le molatile re molatile ana ko okay so ka lesola mmaka nna e le sna mmaka tlhokofala ka bitsa usaka la buto mongwe aka ko toropong ka bara ka re a re tlo boloka mmaka re sa itse gore mmaka o tsamaile ba nkata ba re le mmono re na le bjang khopela gore re tsweng reng ko mothotsoko a kere so ratso he re tswa re ya ko mothong o ra o lebella gore mma rena o tlhokofetse bjang then motho la ra owa kore kwa re ke lesole leng gore a se la modimo wa e bona ka ra re bjanong re ire bjang motho la ra owa ke tlo le berekela ena motho ke le berekelang yena ke tlo mo ira gore a itwele a kere a itwele mo direng tsa hae a wa hulukile so ha re fa sona setlhare so sa gore re mofelle sona re ireng a itwele e be le gore a usa ka wa kgonona nyana ha kgonona mola kere motho wena ka tsoko motho hape wa bilaela tlhalosetsa motho gore ntho re fang yona ke ka bana ena o bona o ka re ntho e ke letswa a ra o ntho ha se letswa ke a gore mmalena a itwele fela wa bona so ra dumellana ho iwa lona hae stopo sa berekiwa na ka mo go ba leng go berekiwe wa loka ko morago ga fao e nile gore nna ke berekile mmaka ka letswa e bolela ke bana ba mmaka ke berekile mmaka ka letswa nna and ha wa bereka nna ke ile le batho ba baholo monna and le selo se ba re fa sona ha sa tsa ke nna ka se berekisa re la buta ka ra wena ira so wa e bona khopela maiko ngaka ibile ya ga go sesi e khethile ko wena batamela e khethile ke nna o e khethile ko wena all right and then lebaka la gore ngaka ska ya go bereka a fe a buti setlhare ibileng a ke itsana mo all right le mmofeletse eng koko ke ba mo file setlharenyana sware ba mmofelle mo khibeng ba se bofelle mo khibeng ya hae all right why bana benu ba go bitsa moloi nna ke bitswa moloi na ke itse gore why o bitsa ke mang mo go ba thata o bitsa ke le twins thata o le wena ba re wa tobora all right and then go lebeletse wena ke eng ntho e napang e dirile gore o a re wena wa loya ka gore go tlhokofaletswe ma a butishule ka kua and then le mme why wo a re wena wa loya a ke itse ke na ga tla mpotsa gore why a re ke moloi mpotsa gore why batamela a uso wa ka one since a thoma go lwala ke ka 20 mang o ka rena ke na le 12 years since yona nako ha thoma go lwala ntse a lwa le nna nkore ke se itse gore o lwela eng le nna ya 90 ntse a ne ke sa lo munyane ka nako mara ne re ha mpona o ka re a kitse o ka re ke nna ke mo irileng ka mogwa ena a leng ka teng ene ke le ngwana ha ke itse selo o lwa le nna thata mo all right le a loishana wena o ile wa morela gore wa loya ke rela yena wena o rile wa rela o wa re wa loya nna ke ra wena o retsu a think ka bana nna right through ha botsa nna ba ke a ba botsa a ona ntho ke ba fitlhela all right
o ke nako ya ga go bua le mama mofe o a kgone go bolela ga botse nna a ke hopole ke morile ka malefo sorry re gopela le re thuša a ke hopole nna ile ka mmotsa ka moloi ene ke ena emampele malefa le thušeng pele mo ya patamela momo ka moraga a re ke moloi ena ke ena a ra nna re ke moloi a re ke tokološi a re ke thuru ya ka mogae le one banong maabane ne sentse na bolela rra ko moremi re nya gore moremi a ntshe thokološi e leng ka mogae ka re ya o bolela nnete re ya kwa moremi le nna ke ntwe ke e nyakang gore he re ya kwa a tla kgone ntsha thokološi o reng e teng ka mogae gore ba re keng ba re mankgonyane o teng ba mpitsa mankgonyane ba re ke mankgonyane ka mabobona ene o rata gore ha bolela le nna mo fetšantse mang o rata gore ha bolela le nna ha o manyana le nna re rohana a mpotse ka bolwetse baka ene le na o na le bolwetse ba hae ba bonwelang dipilisi malobane sentsene ke mogala le seke la bo bolela gore ke sentse ke mogala ke re lena ra ithuri ke rwana le wena mara a seng kwa nkutlwa nna le nka rwana le wena ko botsa ka bolwetse mara wena always o bolela ka bolwetse baka o nkutlwisa botlhoko nna ko manyana le wena fela rwana ka tse re johanang ka teng ga nke ko botsa gore wena o lwala o tlhoma bjang mara wena ra ithuri ka re o mpotsa gore wa lwala wa hafa o irang nna ke lwetse ntate moreng ke lwetse ka 92 years ne ke fetsa sekolo ke timeletse ke buka English ke timeletseng ke buka English bana ya bele gore ke thoma tlho ya ka ke lwala tlhogo o latlhakana ke mogopolo ke lwala tlhogo ke setheiswa mo ngwanong wa ka mogaeo ke setheiswa o lwa le nna a lwa le nna ntse a lwa le nna le papa ka ntse a le teng a lwa le nna ke botsa mmaka ke re ko sekolo ne ba nyekile gore nna ke to teacher bana ba crèche ke botsa mmaka bjana o utlweletse namile o ra mmaka re se sekora batho ke re bakanya ka motho wa o lwala tlhogo ka mogo bakanya ka motho wa o lwala tlhogo ba ratlo teacher bana ba crèche na ka rata mmaka ka rutla ngwana ha o re mmaka a re mo tlohele a bolele so ha ka lata batho ba botsa so ba tlo tsheha ena ka mokgwa ba bolelang ba ka se tshehe wena ena o intsha seriti ka mokgwa ba bolelang ka teng ka ditloela di le fela bjao ngwana a nna ntse a lwa le nna tšatši la teng nna bolela ka mokgwa ke ha re rohana ke a thoma a tsa stilo nna rohana le ena fela a ke fast mo matsogong ena o fast wa mpatamela nkgotla ka menwana mo phatlheng nkgwela ka mathe mo phatlheng wa nkutlwa ka ra mmaka ka re bona ngwana ha nkgwetse ka mathe mo phatlheng nna le nka rwana le nga se mogwele ka mathe ka re bona mathiši nkgwetse ka mathe ngwana ha mo phatlheng ka re mmaka kgala ngwana mmaka o tšhaba o bolela le ngwana ka ra mmaka ka re ka se tšhabe ngwana e le wa gago nna ga nka belega ngwana a ira so ke a mogala mane wena he ke re kgala ngwana o palela ko mogala o na le ra gale ngwana a kampane ba o manye nna ke lo mogolo ngwana diphoso tsa hae ha ba di bone ngwana ke a tlo tsa stilo a re o betha nna ka stilo ha tsa stilo a re o betha nna ka stilo sela sa betha mai mo ditlhong sa phunya mai mo ditlhong mai a tsene mogare sa mo phunya mo ditlhong se mo phunya mo ditlhong la mila wa ka thoma shimola ke re ke a ko ka more ke re ke a ko ka more le botlo la bina ba thale ka morao ka fa nna ke a tsama ke ya ko kamreng ya ka ke re ke a tsama ke itse gore ke eng se se ntheileng sa re hadima ko morago gore henge ke se ka hadima ka morago ngwanong ke ba mpethile ka lebotlo la bina ba thakam for sure nge ba mpolai nge be ke tlhokofetse lebotlo le la gore le he ke re ko tsana ka mo kamreng ya be le re wa le konopa lebotlo le la betha frame ya lebati la pšhatleha hele pšhatleha mola papa ka ke ho tswa ka mo kamreng ka mola ha tswa ka mola instator a butsi so re huira halang wa bona instator a butsi so re huira halang papa ka lata sebepi be thanna ka sebepi ke sena molato nna ka tshwara di bolao ke le ka di bolao batswadi a re direng so taba tša dintwa tša lena di tlo re di iba ene a di bohlokwa thata go ne le dilo tše di tlaišang batho mo maphelong le a latelana ko monnyane thata alright mara ha ntlhomphi kopela respect ya hae gore mpone re ka tate na emishe letsogo ka mola a ka fetsa go bolela dilo tse di ntshwenyang ka mohae e tswa mo dintweng tša gago le tša o kho bolele ka mathata a gago ntwa tša lena a re sa nyaka go di kwa di tlo re diba mathata a gago ke ena e leng gore o duma o ka re moremi a ka go thuša ka ona
bjaanong se se nkutlwisitseng botlhoko gore papa mma ka ile sena tlhokofala ka motlhapela ba ba tlhapile ba ba file setlhare bo botlhe ka mo gae nna ke nna ba ntimile setlhare sa go tlhapa wa e ba go timile a ka tlhapa wa e ba go timile e le ke botsisa ke re setlhare se kae ka re batho ba tlhapa shiba ba rawa go setse sa o ana noshi sa go fele o botsa ke mang ba tlhapa ana noshi ke moshimane mo ngwa go hae go toropong ya ba ile re se fedile ke nnete ke sa hae se setse nna shi ke tlhapi ka ba tlhapi ba tlhapile bo botlhe nna ke nna ke sa se moroka o tla go tlhapisha bjaanong tswela pele ma ke na le mathata le nna gore ka mogae ka mola ga ke robale ke nna ke tshwenyang ke tsona tse dilo tse ke di utlwang tse ka mogae ka mo tse di tsamayang go na le nonyane e tsamayang ko godimo kwale wa bona and le ka mogae ka mola ba kry-ile setlhare mo ena a ratang go kolomakao o kry-ile setlhare se le motho kgwaneng ko kgoneng kwale setlhare seo ba seya ba re ba se beile ko ntlwaneng ba se khurumela ka sekhurumelo sa pitsa ka boshibola ha ba re bo se tlhola setlhare seo ga se teng se timetse a mara re itse re se beile ke mang sona setlhare seo ene nna ile ka lora mma ka sentsena sa phela ke lora ke ya ko gate e ke ya ko gate ke bona ho tlhwile setlhare se seng sena le kalana o ka re ke eiye setlhare sela se tlhwile mo gate e be ke ra mma ka ke re mma ka ntharo ya kae ke re ke ya ko gate ke bona setlhare se sele se tlhwile mo gate mma ka ra tlhela setlhare se o ska se kumula be le re se ke kumutse kalanele setlhare sa teo ka re ke setlhare ka re ke skana masa kalana ya alright bjano ke ka lora happy ke lora a re lebeleletse mama o robetse le shetse le bana ka morago gore mme a roba le re tshwanetse re be le bophelo wena le o le a loishana ntle le dilo tša morago why le tshwanetse le phedišane ka mokgo le phelang nna ke sa botsa buta ka sese ke se seago wa kere ke se seago ene wa tseba gore wa bajwa kere ene motho wa go bajwa ga a bajwa e le wa geno o tshwanetse o mo tsebe ngwana mmago ke o swana le ge ile mmago gone jalo wa mokwa o re go ne setlhare se se kry-agetseng go suelwa kore ka ku gae go suela wena la se beya la tla la se tlhoka o se kry-ile alright le loišana le ba babedi fela wa tseba gore go loišana ga bana ba motho go loišana ga bana ba motho se se go kotsi ene ntongwe ke nyakang go le botsa yona magagesho le seke la tekeka le mama o ke molwetši ene ke molwetši we e leng gore o go baitse kgopolo ene kgopolo ya gage e swanetše gore batho ba swantše ba monaganele ba kgopolo tša go tlala ke lena le seke la mmalla melato a rata go bajwa a gone motho a ka ratang go bajwa go latlhegela ke kgopolo ke rela gore like e le gore le ke nnete le nyaka go lokiša dilo a re lokišeng dilo ga botse motho sa leng a bajwa from 90s go fihla le khono a bajwa kgopolo and then re nyake go ya le yena gore no o swanetse re kgopolo wa gage e loke e be ga botse a e be ga botse bo le ronse se gore le motlaiše ka mokgo le motlaišang re ne batho ba go bajwa ga borena re a tseba gore mokete o a bajwa a se mo e leng gore re santse re mošale morago re direng motho wa go bajwa o a rogana like o ne o bolela ka mokgwa a nyakang dilo tše ding tša ka gare di tšee re ya mo thuša go mo thuša ke go mo nyakela ditaelo ene se seago ke se seago se ka mmotša mantso se ka mmotša eng nto mathomo santse o e tseba ka motho wa go bajwa a lebale ene motho wa go bajwa o kotsi wa ikwešiša so taba lena ya go loišana a e right ka gore taba ya lena le seke la itše re mo go lena fela e tlo ama le bana ba lena taba lena ene go njwa le sesila mmona le so a ka se tšwa re wa motseng wa gage o tlo kgona jwang a le so ke lena le santšeng le mohlokomele ene wa mo kwa le ka mokgwa a bolelang ka gona gore o sane le sekgopi sa batswadi ba gage gore batswadi ba gage a senke
ba tšea magato buale ka batswadi godimo ga gage jwale yeo e fetile a re tsweleng pele ke nyaka go lokiša ye ya boloi taba ya lena ya go loišana a se nto e botse ebile ga e kgatlhe ene e ya bontšha gore e gona mo go lena cause le yena o tshepa gore setlhare sela ba se kry-ileng ke sa gago go ka mokwa ka polelo ya gagwe o tshepa gore setlhare sela ke sa gago ene taba gore setlhare sela se timetse go yena a e jalo wena o ra re wa tsebe gore se kane ene le ja jwang o mongwe le o mongwe o ja tša gage o ja tsa hae nyako o bolela ne ke bolela so ke botsa butaka ke re tlo phela bjantšhe empatametse la tseba re mama bothata ba ka wena a ke nyako gore ba tle ba nkgaleme ba re ke swanetse ke go tšee jwang bothata ba ka wena a ke nyake gore dilo tse o di bolelang ga di botlhokwa mara wa bona ntwa ya gago le woki banna gape le ne mathata ma-serious le ne dinoga go ne dinoga ka kua ga bolena go ne ditokološi metlharišiwe e epetswe le tshwenya ke difane nke re duleng godimo ga dilo tša botlhokwa tše di tshwenyang go swana le yona e ba reng leja pitše e ke nyako bolela bjanong ke bolela ka yona gore mmaka a ntse a phela le rena ne ntse re ja pitsa bo botlhe mara nona le nako e reng he ke ile kgonye ke ba tlogele ba apeile ke ile rwalela bona dikgoni tse ba apeyang ka tsona ba botsisang dijo he ke tlhaga ke kry bogobe ba bojile ba bo feditse šešebo ke botsise mmaka ke re ke tlile ba apeile soupeke mo šebo sa ka sekae ka re lena le jile a re nna sa re ka ke nna botsisa bale he ke ba botsisa ke kry le gore ba jile ba tlhatswitse dipitsara pele ka kastrole go ntjwa le malome ka kapa o re na ka kua gae le ja dijo jwang le ja ka moka goba wena o te ka peela o nnoši ke ja ke nnoši ka re ba ntshitse mo bona gona bane motsadi a ka ga tlo tlhokofala ngwana o mongwe wa ko gae o teng kwa le ba re ke fele o lla re bo botlhe ba re bone gore motsadi o ile kae ka re ene o bolela nnete a re santse re thusane gore ka bopi ya be le gore nne ne ke iperekela ko DA ke tshwere tšhelete ka ra o bolela nnete ngwanetsho ka re motho o na re fepa ga a sa le teng ke tlo thusana le lena gore re ke bopi ka re bjang re reka bo bofeng ba re 80 ge ba re 80 ke ne le 670 80 ka re ne le 670 ka ra o ra re he le 670 bjana o mollo mongwe ba babedi re tlontsha 220 and then o mo 230 then kgwedi e tlang o mongwe la kwa 230 o fitlhela re be re felelela ka di 230 ba babedi ba ntsha 220 a wa ra ira bjao January February March April ka re ne ba ntshwere pogo ba ntsetse phone ba bangadima phone mama metsi mo ga ba ngadima phone ba re re tano wa dima just re kgone go gola bjanong April he fitlha ka re le bone ba kgale ke tshwere phone ya bona ba ngadimile ene ba neng ba enyaka nte seng April ka re January February March ne ntse ke thusana le lena ka gore ka bopi nte seng kgwedi e ke rekeng le popotane fela la gore just ke kgone go kra le popotane la gore le nna ke kgone yo gola he ke bolela bja nna ke bolela setse ba rekile 50 ba beile mo fresh ba rekile le 12.5 ya tsukiri ba rekile le sefago se segolo ba se beile mola aowa go no bolela fela bja nna ke re kgwedi nka se reke ke o reka le popotane and then kgwedi e tlengela ke tla tswelela le lena ke botsa ola o monnyane wa leng ko ntle ola o ra o la re he nare o lata o la re he nare wa bona la mila rawa o re kgwedi re mo lese and then a reke le popotane o just ra khono ho la busetse phone wa batho ba wa bona and then kgwedi e tlanyela o tla tswela le rena pile ka ra ka sereke nga sereke phone kgwedi ka kgwedi e tla tswela le bona kgwedi e tlanyela o a reng o nagana ho reng ha rena ha ntse selo kgwedi o nagana re o tjang o nagana re o tjang ka tsena ga mokamreng ga mola ke le ga mokamreng dijo tsela ne di le mo fresh ke makala ba hoile bupi bola ba buisitse ko kamreng engwe ya khielo kwa ene nna o ya bua ya nna o a kra ba sale teng ba tsile diteng go nna ngwana o teng ba hoile bupi bola ba hoile ditswikiri ba disitse ko kamreng ba thoma tshwara khiba khiela ko kamreng ba go tima dijo ba khiela o gola bokae mama 370 o gola 370 yana high cover all right mama wa tukwe khwibidu nke o re hlalosetse ka taba ya dijo ka kua gae
ke tla mo bana ba ke kgopela dijo mo ke sone ntate moremi ke sone nna nke a utlwa nna nke a utlwa nna o letse thata motho and a letseng thata o tlhomola pelo ka lo ka utlwela letogo wa re letogo se le lonane ha kgone go tswa ka mogae a ya letogong lo ka re letogo ha kgone go tswa mo ka mogae a letogong ena matoganyang a ngwaitse ke ya mafeng ke ale a ko mashimong ke bane ke mora ke re a ko mashimong ha na ka rata ngwana ko gae wa sa ire gore o kry matoganyana mo basotho mola at least kgone ba di-capitag alright a ke dire soganyane mama o ba jutse kudu why a senka hwetša mogolo wa batho ba e leng gore ba jwa bolwetse bo a leng ka gara ga right o tlile pila ntate moremi ke tsana mo o ile a ba mo line ya modende ha ba mo line ya modende a ke go tlile bjang ka ra ke re ga ke nne le bona ka mogae a tswa mo tabeng ya modende maloba ke sene ke mora ke re wena mogaetsi ke kgopela gore ko ise go social working ka re o gola 350 wa sokola o gola 350 o sokola 350 ka se go tshwarelele ene mashimo ha lebere everyday ke nna ka re o lela monna too much ha lebere everyday ho bjang ka tla ka go bolela go social working ka o matla booster mo line ya modende a re yesh ha fitla o raba hape ro sena o re nna ke a lwala he ha hu wa e bona o ka re ke a monyatsa ne o nkutsa botlhoko wa re o tla mo nna o ya ko abuti ntši bona ka bo 11 tshwantse ena a ke re sa o ja o tlhomola pelo thata mme o enene go utlwisisa o tseya nako go utlwisisa nna ne ke re ke a mo thusa eta kwano a re dire so o tsamaya sepetlele sa kae a no ma tsamaya sepetlele ha nyaki mathomo nna kwa hwetša mogolo ba tsamaya sepetlele sa kae ba tsamaya varampata mama o swanetše go boela varampata a ye go lokišetšwa mogolo gobane ba tseba ba mmušo gore motho wa mohuto a go right go yena gore a bereke diforong ka re tšatši le lengwe mogopolo o tla tsamaya a re ke ya mmerekong a timela a re bakela mmereko wa gore re o monyaka and then a ba feleletša e le gore ba ka gare ga mathata tabeng ya mama re tlo mo thuša ka gore a boele tabeng ya go gola re ye go mo kopantšha le di-doctor tšela tša sekgowa a re tseneng ditabeng magagešona kwa rena ke hotse ke hola for TB ya kere ka na treatment 6 months mo mametlhake ka e fetsa ka ba re ke fodile 6 months e fela ba re ke fodile mmaka a re ka re no lala letlhogo he ba re treatment ya TB e fedile o fodile ba botse le gore no lala tlhogo ka ya mo mametlhake a botsa Dr. Malapane ka re ba re ke le botse gore letlhogo ne ke lwala tlhogo Dr. Malapane ya ra ha ncheka a rawa sesi ha ona le tlhogo e o e lwala a re mosadi sentse no ska na treatment se ba ka re ha ona le tlhogo le go checka ha ona le tlhogo o lwala ya belo re ke fedise treatment ka ya TB na mile go fedile mara bolwetse bo sa go tshwenya ke ba latotse mo ke rela re mara bo sa go tshwenya bolwetse bo tlhogo e na le go thoma so tsara le henga dikhoneng e ka re ke tsamaya ke selo ne ke tsamaya ke selo se tsamama se tla so se boela morao se thoma se saranda so yo mama e tlogela ena bothata re na le bo Dr. Malapane re tla ilukiša re tla nyakana le bo Dr. Malapane nke ba go checke gape go njwala kere and then ba tseba bo doctor bona ka lehlakuring la bona gore ge ba šala ba go fa mogolo o ka se kgone go bereka mogolo ba o fa motho a ka se kgoneng go bereka o ekwešiša ka re le go boele re no go bona gore wa ba fela ba e leng gore ba bereka ka tšeo ke bona ba ka kua sepetlele tlatle re boela ra bona re bereka jwang jwale banna re boela tabeng ye e le tlišitšeng fa le boletše ka sefane le boletše ka noga e kgolo ene la bolela re noga e tšwa kua gae ala noga e ke ile ka e lorane ke lora kwa bommaka kwa noga e kgologolo ya tlhoekana ya matlho a makima mahibidu ya miriri mo phatlheng ka e lora ke lora e šiana mo dipalakeng so e šiana mo dipalakeng go na le baruti ka mo kamoreng kwa bommaka kwale ka šiana ka bara ka re lena le ntse ka mo no ga e šiana mo dipalakeng ya miriri ya matlho a magolo a mahibidu batho ba le ba tshabela ka mo kamoreng he ba tshabela ka mo kamoreng ra tshabela ka mo kamoreng e re le ka mo kamoreng ka mola ra khiela le bati makala le mafesteri makala se tsene ina le rena ka mo na ka thoma ka re ke tswa ka le festeri he ke re ke tswa ka le festeri mola ka boa ka boela ka tsena ka mo ntlung ha pape no ha ela shina le rena ka ene no ha e ha pape ke e lorile ke re ma ka nthare o se ke be wa fisa mo tshimong
mo tšhimong mo go ka fisa o tlo fisa noga ya baaisane go na le noga e kgolo ya baaisane mo jarateng a bona bosa sa rona le noga bjano nna ya re ke fiela ke lebetsa ke o kana ke borile mma ka nthare so se ke be ka fisa ka mo hae mo jarateng ka re go na le noga e kgolo ya baaisane nna ka tshuma ditlakala ke tshuma ditlakala tsela phefoela ke tso re itlhaile neng ka speed phefoela ke tsa mollola ya gore ya fisa ko dijarateng tsa batho kwale ya fisa e se ne fisa ke thoma go gopola re mare ke lorile mma ka nthare o se ke be wa fisa mo tšhimong ka re go ka fisa mo go na le noga e kgolo ya baaisane o tlo fisa noga ya baaisane mo tšhimong a re no re noga ye re se ke ra re ke ya baagišane ka gore a ke re ba le noga ye ke motoro ke motoro no ke leboga gore ke toro ka gore a ke re ba le baagišane ba thieditše kua gae ba tla re jwa le banna batho ba le ba bolela ka rena no baagišane a e jalo nne beno ba taba toro kgaitsedi ya ka ke gala emisitše mola before tlo ya ka nna ntate more nna ne re kgopela thusane le yena ke mo kgopelela thuso o itse ntlhomosa pelo ka re ke a usaka ka re lone bene he re tla kwane nna ka re polelo yena ya mpalela gale le mma o tlhokofetseng tsa itse re polelo ya mpalela so he re tla kwane before re tla kwane o šetile tšhelete ba le a bututlo mo patelela nna ka etse a so ka re o itse gore keng Rosina ha re ile so ha ke na tšhelete le nna ke tla kalokanya a usaka tsamaya he re motlogela and then re motlogela eng because o na le dillo ene le rena ra mmona re wa sokola wa e bona bana besho o tseba ke ba le bothata nako ga e gona a re tseneng ditharollong nate moremile ntate ka kapa nna ke ikgopelela thuso nna ke na le bothata ba ka kore bana ba mmaka sala ba tla le ngaka tsoko ko hae ne ngaka eo e re yona e tlo thusa ko hae ne so ngaka eo ko bofelong e feleditse e tlhapisitse nna ka go ye ntsho ya bereka tšhelete yaka e le ngaka ya mang ngaka e tlhaile le ena uso wa ka o mogolo wena and then ngaka ela e ntlhapisitse ka go ye ntsho he se na ntlhapisa ka go ye ntsho ya bereka tšhelete yaka tšhelete ke ile mosakeng ke motho o tshameka motšhaene e le ke ile motšhaeneng ke loketse tšhelete ka mo sepatšheng so ke makala le China lela la nroa hele nroa bile le cancela spatch se sa ka se he ko cheka tšhelete o e geitse he ke fitla hae ke re ke gopela le ntšhekeleng tšhelete he bo e lebella ba ere ditlhare tsela ntatola na bereka ka tsona ko hae montshare di ka mahara ha tšhelete so ka ira gore ke ko mothong tsoko ke fitla ko mothong motho ola a re bana ba heno ba re o na le tšhelete o itse ya kae wa o na le tšhelete kana o itse ya kae ke nto ba o irileng so ene ka mo go ba irileng tšhelete ha ba o ireletse gore he o tshwara 200 100 yakwa ene vela ni ira hala bjao ne ke nna le tšhelete he ke re tšhelete ke phela ke ba shekise ke timeletse ke tšhelete la le bana hona ntshwaka e lokang tšhelete ke tshwara ha ke iri selo ka yona ke kgona o plana selo ke se plan ke le shosho ya re ntshweso ke tlo ira mara he e fitla mola dilo tsotlhe di a phatlhalla le kopelana le a lemo so ka butsiwa gore ke le nka re ke irang ka ma yona ntshwaka e tlo lokang ka taba gore ke bereketswe ka mohae ka yona go a re kwaneng sese ngaka ye go be wena we ya go yona o be o nyaka gore e tle ile thushe ka eng ka mogae nna ne tlile ko ga mmamogolo ba tlisitse ngwana le thosana o teng ka re ke ya kwa ka re ngwana mmamogolo o tlile ko bona ngwana mmamogolo o ikwele putšwaka ge ngaka ye o be o itliša ka mogageno o be o itliša gore e tle e direng ke reng ke utlela ka taba no ke nyaka re dire in short ne ke itlela gore ireng ne tlile ka mogae e nyaka mmaka ntate o lonyetse ngwana wa letsatsi ha re nyetse ngwana letsatsi ena govela a re nyetse ngwana letsatsi ka re sho mmaka ke ngwana wa letsatsi he ke re mmaka ke ngwana letsatsi a re ke nyaka go bona mmago ke nyaka go bona le kwa he go tlile jwang gore wena o feleletse o bolela le ngaka e bo o nyaka mongakeng e ge lešane le tlhalose re ko botse nna ke ile kwa ba re mathosana a tlila ke re ka re mmaka kgaleng tsa nthare wa bona re bana ba heno he ba hola kgwedi ka kgwedi ba dinga ke ngwena o ntse fela ha o e filo bana ba heno ba tseba maphelo a bona bjanong ya ba ya re ka ya kwa hona ko maharing kwale
ko ne ba re magorena a mapele sese ngaka ye a kere go ndwale ge moremi a ile go goroša lethasane o ka seno ya kua wa bešetse o ne le moremi ebile le tsebišana gore le tlhobana jwa ngwana le moremi ntwe e dirileng gore ngaka ye e be e feletse e tla ebile le tlhapiša o ka kgogwentsho le be le mo tlhapišang ka kgogwentsho be le re go diegeng gona mo ke tlo botsa ga tlhapisa ke nna ke ile kwa ka ba kry-a ka nama ka re ke kry-ile govela e re ke itebelele ka re mma ka kgala re wena ga o ntse o itebelela ke tsebetsa bophelo baka e le hešine ke itaola a mpotsa gore kwa letsatsi a ntharonya ko bona ko hae a nama re he ke tloa mo ke tsamaya le wena ko hae ke tlo ya le ena ko hae a ronya ko bona mmaka a ya ko hae a re ke nya gore ko o tlhapisa ko hae alright gore a tle ko hae a re dire so mama go tlile jwang gore o a tlhapisiwe mapele re ke tlo araba ke araba re nyaka putsišo karabo bang ora tlhapiso e le tla ibutsisa ena ka re nna o boletse le ngaka ko nne ke sena ke boletse le ngaka go tlile jwang gore o phekodiwe sese mothola e le ha tla lena ko hae gore inile o ka re ke motho o e leng gore yena o tlile o tliseditse mmaka motho e leng gore motho o tla re thusa gore o tla kgona ira sekete o tla ira dilo tsotlhe ka mo hae wa bona so nna go ya ka nna ke bona o ka re inile morero motho la kgolo ka mola na tletse nna dilo tsa di rile o irile nna dilo tseo ke nnoši ka marabana ba ka mo hae bo botlhe sese a re kwane go gwentswe ba itsere kae a ke re ngaka e ka stay kukile kgogo gwentswe e tswa kae motho o ele sena bolela le nna a re nna tshwantse ke tlhape ka go ye ntsho gore dilo tsa ka di kgone go loka a ke re nna ne ke sa itse gore go ye ntsho ke ya eng go ye tsho ke ya eng ke ba boditse ke hana pele ke hana ntatolang gore a ntse a tshuma dilo tsa hae mola tshuma dilo tsa hae mare 2 minutes to a tsamaye bona ke setse ke hoeletse moshimane mong a feta mo tsileng mole ke mara ke re ha ona go ye moshimane la re ke na le yona ke re le nna ne ke go dilo tsa ka di loke a wa go shie ya tla ntatola go ntlhapisa ka yona a go tlhapisetsa kae ka go gwentswe ka mo hae alright wena o godisitse keng gore o be o shale o re bua le gona ke nnete ke a hlapa mo re a sokola re sokola motho ha tla le motho a re motho o mmona ile ngaka tshore beka ditaola a re ke tla o thusa ga o sokola o dumela nthong le ngwe so nna na ke itse gore bona ka go yela eng so wena a wa makatša ke ge go sa hlapi wo pele ka re ngaka itlile le yena ba tlhapile ka etshwe bona ba tlhapile ka etshwe nna ke le 1 ke tlhapile ka entshwe la tseba gore wa e gonjwa le re wo wa loya nna ke maketse ke mmoditse ka re lena go tile bang ka rena ke itse gore go ya ko ngaka e o tlhapisa ka kgwentsho go tile bang gore wena bo dumele go tlhapa ka kgwetso ka re motho la tla ka mo o le kenya ka wena le mma o re le tle le tlhape ka kgotse tshweu ka re ka kgotse pedi tse tshweu ya ka la mmaka bjanong o gora a ba tlhapiswe ka nsonna kitse gore o boletse bja lenga mara wa bana lena family ya gesho lene mathata ene mathata lena ke tlo le thusa ka gore le a bolela la nkushisha ke tlo le thusa ka gore le mathata a lena le a bolela ka go kgone go swara tšhelete yaka ne se tlhale bile ke tla o intsha ne tšhelete yaka ene ke ya ko mmerekong ke tla o intsha e tla ko bankeng ke beile fela ka mokamare ka taba nta tola ha bereka ka mo hae o re la bulan di wardrobe di o mama like a tshumeletse dilo tsa hae rena re nne ko ntle a tswaletse menyako so ha ke tsore ba no kgonne go bona bang gore tšhelete la ke yaka ka taba re go shi o ndirile ka yona tšhelete la ke yaka tšhelete la o e berekile ka dilo tse pinki tsena di tshwere a bereka ka tsona go hae gape le wena ga ile re bo re wa leka le wena o e bega mara nna ke ka mogo ke e kwang mo tabeng tša ditšhelete le ditlhare ke kwa o ka re o be a nyaka mahlatsi ya go swara mahlatsi no mo gona mo sese gape re ke ngaka dilo tše ke a tseba gore tšhelete e a nyakiwa wa bona tšhelete e a emaemiša batho tsoša batho forogo tšhelete e ya go nyakiwa mo go motšhaena gona o ka kry-a ile gore ngwaneso bo iteka o re banna motho o le kgalanja ya bale wa bona bale ya moremi a se ke boleleng tatola ka dilo tsa mahlatsi a ditšhelete eng spatšha a sena selo tšhelete tsa ka di 100 rand tsa ka tsene ke di beile mola di tsene
pampiri la e bona gore bjang Mara wa ga o e tseba- lebelela mo leseding so setlhare se ka mogare so ka mogare mara wa tsore ngaka e ka seno tšea tšhelete ka go mola ya e bereka ntle le tumelelo ya gago mme ba e tsere ba e berekile yaka Ai, and ke ya re ke ya makana go le re motho makaditse. a mpotsa morero wa batho ba gore ba ile so le motho ole a re ba re o na le tšhelete o e tseya kae ke ba boditse batho ba ka oo mogare. Ke ba boditse so ene wena bo o swara motšhaineng pele o tshwara ntate wena o itse nako o tshwara a mapele re ke bolela bolela re ke bolela a ka fetsa o bolela go se fetse le ba la tlhaba ao gape ba mphelela pelo bjanang a le tlo ba la le gona tlhaba bjanong gore ke tle sone ba re ga ke tle nna santsene ba ntlogele Ah, and le wena- then ba re le- ba mpotsa ba santsene le wena mama o bolela dilo tša ba mpotse mola ba tla ka bošimo wa bona Isha Michael bjanong ke na le bothata koko gae ba gore ke nna le batho ba a kere ntho nngwe ya semaka e sene mmaka a tlhokofala ke makaditse ke batho ba ena o a re ena o ile ko mothong a more a re a bolae tšhita dingaka and then a itshatshe ka motšhidi a yona mo matlhong Wa bona? bjanong a bolelang se gore a itshatshe ka molo ra teng mo matlhong and then e sekgale Wo. bana wena e sekgale bana ba le ba bola tšhita dingaka hešene ba bola tšhita dingaka ba e fera ka mara lebekere ba e fera bjanong tšhita dingaka eo ga ke itse re e feletse kae ka re ke bone ba e apeile ga ke itse re e feletse kae bjanong ne ke botsa abutaka ke gopela o fetola ne ke botsa abutaka sedisiwa kere o na le bothata le nna ntho engwe le nngwe e ke irang ka tswa ka ya ko mothong ka tlha ke tshwere tse ke di tshwere Mara ke dinnete, o tlo di bona ko o ka re ko ke tsamaile morokong. ke di tsamaela ena ne ke tswile ntho engwe ba e bone batho botlhe ne ke tswile o thomile le siso mphela yaka e tsamaya swela ee And- banong ke tsamaya mo gotlhe mo ke tsamaya ke sa kry thuso ne tšhomi engwe yaka ya re ke na le ena a re mo nna a re ntho ya gago e ka taba gore ke gale o tsamaya ga o kry thuso gore gore ke tšhita dingaka o nyaka o kry tšhita dingaka o išile o sa tshe mošidi a teng fa nna bana e ke fitlha gae ka bolela gana ka mokgwa ke bolela gore ke tlhako mothong ke botsa ke tšhomi o mpotse gore ntshwe wena o ditloditse ka a se ke itlotse ka yona ao a kere ge e le Na gore ena nna mpotsa lena bothata wa tseba leganang legana dilo tse le ba gala di dinnete ene ge e le gore o te tšhatšhitše a kere bo o nyaka pholo thuso ee nna ke kwele tšhomi nna ke te tšhatšhitše and then rena re le bomoremi ra go fa maele o seke wa gana nto a kere magagešo bona mmo ke ne le bothata ba motho wa go gana nto a e dirileng nkwa bona yeo ke ne bothata ba yona ke dirile ke boditše ke tšhomi a o phošo sese banong ke kgopelo a ke rena ke bolela dinnete tsa Eh, ka tsa ntho wena e. ge e le gore o dirile a o na Tommy phošo. o rile mo nna a re ntho e ke kgale e utswile Eh. gore e palela batho go gotlhe ba ke tšhita dingaka Eh. ke re ya ntho eso o išile o ire so Eh. ke fitlhile ko gae ka bolela ke botsa le ngwanaka Wa dira. ga se ke ire ntho o tshwanele Eh, a šiba ke ba itse ke tlhaofodisa ke ma ba itse gore ke tlhaofodisa ke ma Jwale tšhita dingakela go felela ka lebekere le ile ka ke nna ba irile o nthaile a re o irile ebile a kenya ko bolela Tšhita dingaka a re bona Bo. ebile ke fodile a A ke le re mme o la wa thusa wa mpodisa alright nakwa rena e ile a ke le botseng magagešo mo bophelong le nna ge ke le moremi ke opa ke tlhogo ge ba ka re mare ke kgale o leka e ga motlhare ola mane nko o orele a se phošo tane tšatši le leng ge ke gatlhana le bontate maubane ba re no moremi o tlogela go tšea maele a ditšhomi bo le rong go tšea motlhare ola onkuši a se gore ba re wa loya o tšere tšhita dingakela o re ile so ke nako ya gore re le botse gore tšhita dingaka mmereko wa yona e bereka eng a e bereke eng gobane o kwele ka tšhomi bothata ke go gana dilo tše re di dirileng Yeah. gona ge e le gore go bualo yela ka gare ga lebekere e e feletše kae feletse kae ba nthaile ba re e sa le a re e teng. tlogeleng moo ka mokibelo Jaanong, a o bone ke ja ke nnoši ne ke botsa ba ke re nna ke a boifa ka rile ke a kgonyeng ke tlo kry-a ba apeile and then ba ntsholetse ka no ja ka re ke ja bosigo le ba ka tshasa motšhidimola ore ba tshela oele ya ntoela ke e boneng ba e hadika nka se itse ke tlo ja mara gabotse go ka kwa moroka o ke ena a sa tsheping ola gore ola wa loya go ka kwa dilo tse di bolelang ke sese kore ka moka ga tsona kore o directa boloi ba ola that is why ke tlo dumela ge ola a re o wa moloiša and then ola a senke ke kwa dilo tse dintšhi tša gore o loiša o dilo tše dintšhi di kwagala ka mokge di ya kua go ola tsamaile ke kgopela bolela
Magorena re gopela o laolege moholo ka re ke re mathata a tlhamo dimaka ene le nna ke na le mathata ka ko gae le nna bana ba ka ke ba kgala ka mola ntate moremi ba na le o tsa dibeke ba tsamaya ba ngala mara ba babedi ba ntwa ya bona ke ya gale ga se ya bjanong banong o tshwintshi laka ke le bogopetse gore tlha nne le rena ka mo gae a dumele ke bona boima ba borweleng so ka mokgwa le bolelang gore le tla mo thusa varampata ke kgopela le mo thuseng le ena a kgone go ikemela and then le ba thuse batho ba babedi ba ntwa bona ke e kgolo ebile e ka Moroka re tswalele yona alright ema Moroka go bolela nna mama ke a itswalla ka mokibelo wo ke a go bina ga mphatlele lo tloga kua le ka tla la roballa gae ke tlo le nyakela space ka kubaseng ke a go le thuša merupenne le baka kile le ne le mathata mantši le a boletše ka nako nnyane ene ke kwešiša gore ge re ka tlogela re tlo ba oketšega go na le batho ba bangwe ba ba ileng batla mo pitšeng tše kgolo ba tlo ya merupeng go sasa le phaseng le bitše medimo ya bommago lena ya bommago lena ke nyaka go nyaka ditaba tše ke tlabeng ke di botša ke medimo ya bolena ntle le tše ke di kwele mo ke kwe gore nna ke kry-a eng ye e hlolang lešata ka mogare ga lapa tše tša bolena ke di kwele di tlogeleleng nna a kere ka mokibelo ke ya gamphatlele le tlo tloga kua la tla gae ka tsamaya le lena re ya ku le ka no tla le bana ka botse ke duma ba bagolo ba ka lebaka la space then thušo le tlo e kry-a a kere mo le tlo nyaka thušo le tlo kwa nna gore ke le thuša jwang malome ka kapa nna ke lebogile Magorena nko laolege re ya go rapela Magorena o tseba watch wa bona re ke nako mammola